data goba a le offline rena dula re ena le wena Mutse Community Radio Station, your friend to rely on. Re le go wa otlela latela melao ka moka ya tsela go fitlha Mutse Community Radio Station mogala wa gago wa potego selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogala wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on. Pitša a kgolo le nyane gore na di a swana ka gore ba rena ditaba ke kgolo di tsenyane tšhelete lenano la dikeng ke kgolo ge o fetša o romele bothata bja gago ka nomoro ye 066 070 3413 a re kopane go pitšeng tše kgolo mošupologo tlhala bone iri ya senyane go fitlha iri ya lesomepedi bošego bothata bja gago ke bothata bja rena re rarolla mathata ka moka dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupologo go fitlha la bone iri ya senyane go fitlha iri ya lesomepedi bošego gare. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Motheletšo Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM re ke no tšea sebaka se ke go thomediše kgole le kgausi mo kabeng gore theleditšeo le gona le tšatšing le le botse le tšatši la labone la lesometharo kgwedi ya Moranang ngwaga ke 2023 gomme ke go thomediša ka mokgwa ebile ke go leboga gore ka gare ga di-radio ka moka tša Afrika Borwa tše wena o di tsebago le tšeo sa di tsebego ke mo ka wena wa kgetha rena jwale ka the number 1 community radio a ba re ntwe ke MCRS nna ke re frequency 96.3 number 3 FM ke mo ka wena ka fa wa re le se lokene se bonolo fela ka re wa re yo for rent to rely on a gomme ke go thumediša ka mokgwa wo lenanegong le legolo lenanego le lekoto la setutla la Popota lenanego ke pitšentše kgolo leo le tlago go wena go tloga ka mošupologo go fihla ka la bone a ge e re e le ya senyane go fihla gona fale e renga ya lesomepedi a gomme lenanego le a le tla go wena ka lentšho la morwa motšha ba re ngwana ga e wa ga maubane a gomme ge ke le ka mamoraga microphone ka fa ka nompitša fela ka kapa ya radio the pusher mena ka kapa ya radio the facilitator bao ba ntse ba go o tla kwa ba re ka kapa we ka kapa man ba re wena winto ta ka kapa ka re ya marege ya maqiniso ya mambala matinasi taite wina Patinasi taite wina Minankiti utandan chanina Akaichidi aka blessing ya mangwani Akia kulemu akaichidi aka Gaube ure sola ditaba Chama fello chama shakobala kono konaka faka MCRS Aka lele melase Tswana ria leboga Asikenzile Thank you Abaya danke Asia bulela Apasta makutulela The number 1 celebrity of the Mutse Community Radio Ayala khotla khashala se ga gona fa 96.3 number 3 FM ke go leboga ka gare ga lenaneo la sebelana ngolwase from 8 to 9 o'clock o be a le gona khulong a loeto ga ramatsetse gona fale from 6 to 8 o'clock a re a leboga mešomo e mebotse a re a leboga melaetša e mebotse ka gare ga tsebe ya mothele go le gausi mo a re theleditšego a le gona
a ge le nna ke no ba ka kapa ya radio a go mmege ka ba ke gona o bulela sia le moya sa gago samba morato a ke go tumedisha bile ke go amogela ge ka ba isa ludutse gona fa go 96 number 3 FM ke nemela ka moteka emisha le tsogo la ka la go ja ka re tanke ga te tanke ga bedi tanke ga raro a dula gona fa o se ke wa shoota ka baka la gore tšeo re di swere go le kgono ka nnete ruri a ke tšona tšewe o ratago kapa o nyakago go dikwa ka baka la gore ge e le ka mo Motse Community Radio a lenanego la pitšentše kgolo a thuto ke maphaphang ka nnete thuto e tloga e ela jole ka metsi ya moela ge a ela ka gare ga noka ya Ngwaritse a rena le Professor Moremi e le go ngaka ya borena ya setšo go tšwa gona ka fale ga Matlala Ramoshebo kgauso le leta mo kakapa a rena le mohumagadi Mrs Wendy Moremi e le go yena a tlang kapa a nnago le maitemogelo kapa a thwasitšego ka mokgwa wa sekereke a raboa raba le mopapa a the Reverend Mr. Malefo a ke mokarab wa raba a le doctor a ref Magota a gomme dilo tše ka moka tšona di tlabeng di diragala gona ka fa re apeile pitša e kgolo kudu mo re tlang go lebelela taba ya thwaso ka kakaretšo gopole gore go na le sendau wa ba le go thwasa ka mokgwa wa sekereke gomme ge ka ba go na le mokgwa o mongwe wo e le go gore o fapanelwa sendau le sekereke ka mokgwa wa go thwasa ba tlo re fa tšona ka moka ka kapa ba re botša le gore na dika tšeo o ka tseba go gore modimo wa go swereng kwa sekereke go ba kwa mondau go ba kwa sekae na o swanetše o bone ka eng ke mang wa go botšang gore na o swantše o ye go thwasa go ngaka mamma bolela nna ka kapa radio letšatši la lekgono letšatši la lesometharo kgwedi ya Moranang a ngwaga ke 2023 gomme ge le gašwa le gona sešupanako sa ka se ya ntumela se lebelele gona fale sempotša gore ke pote gona ka fa ke no re a wena Makuti a nke o no re fie fa e le gore ka mathata a semolao mme ga o fitlhele thuso e kopanye le Mpela and Associates attorneys ke boramolao ba maitemogelo a maemo a ntlha bona ba thusa ka meloto ya go tshwana le fa o na le kgobalo ya go tlholwa ke kotsi ya sejanaga go longwa ke ntšwa go itaela go alafiwa shaidi kgotsa go thuntshwa mo e seng phoso ya gago mmogo le mathata a mangwe a mantsi bona o ka ba fitlhela mo go number 9 Kruger Street Groblersdal mo nomorong e 013 2622741 kgotsa o ka ba fitlhela mo RS Chambers Office 2A and B 38 Bodenstein Street Polokwane o ka ba fitlhela mo dinomorong tse 015 010 176 ka mo Gauteng o ka ba fitlhela mo go Corner Atterbury Road and 25th Street Menlo Park Pretoria mo nomorong e ya mogala 0124529260 kgotsa o ka romela molaetsa wa WhatsApp mo go 0768412266 kgotsa wa SMS lefoko help mo go 48390 gopola o duela fa o atlegile molatong go na le
ka le dipeelo. Mphela and Associates Attorneys, setting the law in motion. Na o rata seo se kwa go mo seale mo yense go na le ngongorego mabapi le mananego a Motse Community Radio Station o na le rena go ba gopola gore Motse Community Radio .za go ba le tsena molaodi nomorong ye 076 1301 705 go ba go 013 944 8901 go metla go araba ka lengwalo pele ga matšatši a mararo morago ga go amogela ngongorego ya gago go sa kgotsofatse ke karabo ya rena o ka romela ngongorego ya gago go Consumer Department of the Independent Communication Authority of South Africa e le go ICASA mo adreseng ye Private Bag X10 Highveld Park 0169 go ba nomoreng ya mogala 012 568 3000 go ba emailing ya consumer@icasa.org.za go ba ka etela website ya bona ya www.icasa.org.za. bothata bja gago ke bothata bja rena re rarolla mathata ka moka dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupo go fihla la bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Badimo
badimo ba go bona phumole Station, your friend to rely on. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. motheletši wa mmutse community radio ya gona fa le go 96 number 3 fm metsotso ke masomepedi tshela fela go itšola gona fa le go area ya senyane 26 minutes after the hour 9 o'clock a seyalemoya ke mmutse community radio ya lekgotlagašo la selegae yeo e go gašetšago ka go tloga go tšwa gona ka faka ga moago kgoparara wa MCRS Media House hauso le mmila o mogolo wa R573 wena gomme ba re ge ile moloto ke leina la tsela lenanego ke pitšentše kgolo o jole ka ge ke šetše ke go boditše jole ka ge ke šetše ke go boditše letšatši la lekgono letšatši la lesometharo kgwedi ya maranang a ngwaga ke ketepedi masomepedi tharo e le labone le le botsebotse le kgono re dutše godimo a ga mpopota ya taba ya sedimo batho ba bantši ba thwasišwa ka morago go athwe motho wo gane badimo o thwasitše ka phošo ba bangwe ba re go thwasa ba fihla gae go athwewa ga ba thwasišwa gabotse mola ba bangwe ba tla re go fihla gae go a re tse motho a se bereke sa gage ya ba go epa dihlare le go bogela mangaka a mangwe ge a šoma
ba bangwe ka kapa ba re go goroga ba šoma empa mola pelenyana a go a siswala motho a sehlo a eba le balwetši malobanyana fa go be go thwasa batho ba bagolo o gomme go thwe ge ngwana a na le badimo badimo bao ba be ba ribegwa empa matšatšing a lekgono taba ya go ribegwa ga badimo e nweletše le moši wa dikwekwele go thwasa bana ba bannyane kudu mo maikilelo e bang bothata kudu e bang bothata be bogolo kudu go bona semaka se segolo kudu ka bathwasišwa ba išwa thwasong mola batswadi ba lebeletše gore go tla boa ngaka batswadi ba makale ba bangwe ba boa ba le mmeleng gomme wa tipotšiša gore bongaka bja motho e tla ba bona na ka baka la gore re gola go thwe thwaso e tloga e nyaka maikilelo e le ka nnete ruri gomme re tlo kwa gore tše ka moka di kgonagala bjang ebile badimo ba te tšweletša ka tsela mang mo mothong dithwaso tše ke tše kae ebile di fapana jwang na thwaso ya sekereke thwaso ya sendau mohlomongwe le tše dingwe ka kapa na tsamaišo ya tšona ke tee goba di fapane go ya ka modimo wo a swerego motho na ngwanešo bja tsebe ge Professor Donald Moremi e le go ngaka ya borena ya setšo a tla be a go alela tšona gore o di tsebe le go di kwešiša yena o tla be a sepela le mohumagadi Wendy Moremi e lego wo a thwasitšego ka mokgwa wa sekereke ra boa ra ba le mopapa the referent Mr. Malefo go tee le Dr. Refilwe re a mo tseba kwa rena wa ka mehla re tlo lebelela taba ye ka mahlakoreng ka moka go tsenelela ngwanešo bja tsebe ka baka la gore thuto ke yeo e ya ela ka gare ga tsebe ya gago jwale ka metsi a moela ge a ela ka gare ga noka ya ngwaritse a gomme ntle le go senya sebaka motheletši wa Moitse Community Radio ke bona baeng ba rena ba gona fa gomme o ka tsena gona mola letlakaleng la Dr. Moremi ke mo re leng life gona nke o ba bone ba gona bo mopapa ba gona bo Moremi gona ka fa ba gona bo Dr. Ref ba gona bo Professor wa le nna ke gona ke le ka kapa radio a gomme ntle le go senya sebaka motheletši wa Moitse Community Radio nke ke dire ka tsela right motheletši wa Moitse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM a gantši a bane le gore ladies first empa le kgone le ke nyaka go dira banna ba ebe bona ba thoma go pele ke tlo thoma ka Professor Moremi re ya motseba kwa rena wa ka mehla wa išitše le ngwana ka mogae go tloga fao go tlo tsena mopapa the referent Mr. Malefo le ena tamiše batheletše go tloga ka fao na pele ke tlo tla ka mo go Mrs. Wendy Moremi ke moka le ena tla tamiše batheletše go lela gausi mo ba re theletše go ba le gona wa mafelelo e tlo ba Dr. Ref a gomme ke ya gona ka fale go Professor Moremi ke ya gona ka fale go Professor Moremi ka fale Prof
nke o ne o tšea sebaka se o tamiše batheletše kgole le kgauswi mo ba go theleditšego ba le gona. A ke go dumediše malome ka kapa moapei wa dipitša ka mo pitšeng tše kgolo gona ka mo moagong wa kgoparara ka MCRS. A ke dumedišeng ka mafateng a matelele gae kgole le kgausu mo le leng gona. Ke a le dumediša ke le professor ke re dumelang magoši, dumelang bommakgoši, ke a le dumediša baruti, ke a le dumediša dibishopo, ke a le dumediša setšhaba ka moka ka kakaretšo ka go fapana ga lena baetapele ka go fapana. Ke dumediša batheeletši le balatedi mmogo le bao ba re thekgang ka mehla le ka matšatši, bao e leng gore ba tloga ba hloile tsebe ba e beile gabotse ba theeleditše moago wa kgoparara ge o le gare o fa batho maele a mabotse. Ke dumediša ba ka gae, ke dumediša meloko le metswalle ka moka, ke sa šie motho bašomi ba re šomang le bona ka moka. Ke a le dumediša kgole le kgausu, ke rata go ba dumediša ka moka malome ka kapa madumešia wa go tšwa go phahla a go hloka sekutu. Re a leboga professor ebile a re tshepe re dumela gore madume a fitlhile ditsebeng tša motheletši gomme ba amogetše ka diatla tše pedi. Mopapa the referent. A ke le tamišeng ka kgašong wa bolela mo ke Reverend Keimalefo go tšwa kua ga Matla Ramšibo. Ke dumediša batho ka moka ba ba le go fa batheletši ba rena ba ba botse ba Motse Community Radio Station. Ke a le tamiša ke re dumelang hloya ntsebe re tle re le kgone go lefa tsebo ye re nnego le yona tšatšing la lekgono Thobela. Re a leboga the referent Mrs Wendy Mremi. Thobela batheletši wa bolelang kena Wendy Mremi, le nna ke rata go dumediša batheletši ka moka. Thobela. Re a leboga Dr Ref. Madume dumelang ka ofela bo botlhe bareetsi ba MCRS. O bolelang ke Dr Ref. Dumelang bosigong ba ka tsatsing lena. Re tshepa gore le tlhoile tsebe go tlo utlwela tlhogo ya ka tsatsi le ya rona. Ke a leboga ntate ka kapa le wena dumela o dumele hantle. Re a leboga motheletši wa Motse Community Radio. Jwale ka ge ke šetše ke boletše motheletši o dumelegile gore a ka tsena gona mola letlakaleng la Dr Mremi la Facebook re live mo go lona a botšiša potšišo ye nngwe le ye nngwe ye a nyakago go e botšiša mabapi le taba ya thwaso. E ka ba thwaso ya sekereke, e ka ba bondau. Ke a tseba gore kua ga e le dutšeng gona aowa ba bantši le no thwasitše mpa aowa mane wa tseba ga go sa berekega le no bereka go opa ke ditlhogo maoto a ba ga go berekege. Jwale ke nako ya gore le tseneng gona mo le botšišeng ba bangwe le tšwa go thwasa le buile ba re ga o a thwasa ga botse gone modimo bo bongwe o šaletše morago na o šalela jwa modimo o mola e le gore o be o ne le kobela gago ga gone molato. Nke ke dire ka tsela ye ke moka ge ke boa napile re ya diputšong tša rena tšeo e le gore re ya tshepa ebile re ya dumela gore motheletši a ka ba tiputša tšona ga le gona kua gae a arabege.
right motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM jwale re a tsena jwale prof ye ke putso ya mathomo yeo ke tlo e lebantšhang ka go wena dithwaso ka kakaretšo kapa dithwaso ge di felletše na ke tše kae ebile di fapana jwang go ya ka badimo bao ba swarago batho a ke ya arabe malome ka kapa dithwaso di a fapana tše nna ke di tsebang šidi ke tseba thwaso ya setšhupe ke ya ge o tla be o thwasa modimo o e leng gore ga a bine o rutwa ditaola motho a rutwa dihlare motho a lora dihlare a robetše motho a laela ke toro gore motho a ye go alafa motho buang ke ya mathomo ke tseba thwaso ya bobedi ya go thwasa motho a bina segagago ya malopo a sepedi go ya ka ditšo go fapana bangwe re baroka bangwe re bantwane re ya ka ditšo tša segagabo rena ka mebino ya segagabo rena le meropa e lla ka go fapana ke bolela ka modimo wo a letšang moropa a reng ge moropa o lla motho a kgona go bolela le badimo ba gago ke thwaso ya go bina ya selopo sa segagabo rena ke tseba thwaso ya modimo wa metsi ya badimo ba gabo rena ba sa leng ba hlokofala moya ya bona e fella ka gare ga metsi le badimo ba gabo rena bao e leng gore batho ba lahlile ditaola tša badimo ba borena ka gare ga metsi ka lebaka la ge moya o šaletše ka gare ga metsi ge re boa re o tšhentšha re tšea modimo ola le moya ola re a o hlakantšha re o bitša mondau ka lebaka la gore moya wa motho o ile re ge o etswa wa tšwela ka gare ga metsi jwale ke thwaso tše nna malome ka kapa ke di tsebang go tlaleletša ye nngwe thwaso ke e tsebang ke ya sekereke gomme ka mogare ga sekereke di ne go fapana bangwe ba thwasa bebele bangwe ba no thwasa semoya fela ya ba porofeta ba sa berekiše bebele ke dithwaso tše nna ke di tsebang ntle le moo ga go ye nngwe nka reng ke a e tseba ke tše ke di tsebang o ka re ke tše dine ge ke di badile ka mokgwa ke beng ke di bala ka gona re a leboga professor Moremi re gopoleng gore professor Moremi magagešo ke ngaka ya borena ya setšo yeo e tsebegago mafaseng a kgolele kgausi go tšwa gona ka fa lefaseng la ga matlala ga ramošebo kgausi le letamo le boletše ka thwaso ya sekereke yeo e lego gore go ne le bao ba rego ba thwasa sebibele go ba bangwe ga ba išomiše bibele ye ke nyaka go tla nke ke thome ka mo go Mamoremi ka fa go Wendy Moremi Mrs Wendy Moremi ba hlalositše ka thwaso tše pedi tša sekereke lena le thwasitše ka mokgwa mohutamang wa sekereke le bereka le thwasitše ka mokgwa wa bibele ye ba e hlalosang go ba bibele ga le berekiše le thwasitše ka mokgwa mohutamang thobela ntate ka kapa ke leboga potšišo rena re thwasitše sekereke sa mokgwa go šomiša metsi rena thwasa rena re bitswa re tšo tša lehlaka la moya ba ke re lehlaka la boporofeta o le a laeta re kana ra e bea jwalo ga gone molato felo ga gone molato
o le a laeta lena rena mokgwa wa baebele a re o berekile ga le o berekiše le bona ka lefahla na re šomiša lefahla o bona ikgollegeng ka jwa mo se ka kry-a taba jaaka le sa tlo boa mo mopapa jwale ka ge le the referent ditaba tša thwaso ya sekereke go ya ka maitemogelo a lena le dikuša ka go mokutama mongaka rena go ya ka kušo ya rena ge motho ba re o tshwenya ke moya wa sekereke ke ge motho go be go ne motho wa gabo e leng gore o ba bereka ka sekereke peleng then re tsoša lengelo ile la gabo rena ra bitša mangeloi re tsoša lengelo ile la gabo ra tla kgone go bereka ka mokgo tatemogolo wa gago bakoko wa gabe nga bereka ka gona then rena re berekiša mokgwa baebele baebele go ra gore re a rapela then ge ntšha lengwalo re a tseba gore ngwalo leo le a profeta le o profeta tabela e go tshwenyago thobela re a leboga mopapa professor ke tlo kgopela gore ke tle ke bue gape ka mo go wena ka mo kgale badimo ba be ba ribegwa ge ngwana e sa le o monnyane gore a ka thwasa ga bjale ribego ya badimo ga e sa ba gona kudu mo re bonago bana ba bannyane ba tsena ka gare ga dithwaso e sa le ba bannyane go senyegile taba ya go ribega go ya ka mokgo le bonago le bona e ka be e feditše ke eng malome ka kapa ga ke ya rabe ebile ke leke go bontšha batswadi kua gae gore re sa tlo amogela bana ba bantši ba ba tlilong go thwasa lebaka e le le kgale bana be re kgona go ba ribega ka lebaka la gore be ba re ge ba re bana ngwana o swere ke moroka re ya go moroka re ya re mo riela jwala re mo phophotha ge re fetša go phophotha ngwano re tšea ga metsi ge ngwana a swanetše go phophothelwa go morwalo wa mogala bo e leng gore o swanetše go tšea re no bola ke go aka jwala kua ga re bontšhe badimo morwalo ola re phophotha godimo ga mogala bo wa kwatileng a nyakang se e leng sa gage and then le ge re fitla mo la malaong a mogala bo re phophothela ngwana go swana le ge re sa rie selo re bolela re nnoši ka lebaka la gore phoso e rile ke batswadi palo ya bana ya go thwasa e tlo oketšega go swana le ge mengwageng ye e leng gore e ka ba e lesome re boela kua morago ye e leng gore e be e bonala e le gore ditaola tša batho ba gabo rena di be di tlaišwa ka lebaka la ditumelo tša rena go fapana ditumelong tše dingwe batho be ba re ge ba tsena maybe kereke e rileng gomme moruti a e tla tšea ditaola tša mogala tše e leng gore di tswetše kgoro ye a di tšea a di lahla ba di tšea ba di tshuma ba di tšea ba di lahla ka gare ga metsi ba di tšea tše dingwe ba di lahla ka gare ga dintlo tša botshwelamare jwale medimo yela e re tlogetše 10 to 15 years ba buile ka bogale ba nyaka dipheko tša bona ene ba tsena kae go bana gobaneng bana ba ba rieletšwe ka medimo ye then ga go sa kgonagala gore ngwana a phophothelwe ke moo dikolo tše dintši di thomang go itemogela gore bana ba palela ke go tsena sekolo ka lebaka la bothata ba goa e le ge ba tlaiša ke boragolo wa bona ke a leboga prof wa tseba le tlhalositše ya kwagala mongaka gore batho ba seke ba re dingaka di thwasiša fela ka baka la gore di no amogela bana ba ka baka la gore ba nyaka tšhelete lebaka ko gore ga ba sa kgona
go ribega badimo ka baka la gore diphuputso tse ba swantšeng ba di fe badimo ba swantše ba diše ko badimong ba swere ditaola tsela ga di sa le gona jwale go a gapeletšega gore bana ba swantše ba tsene thwasong e le ba bannyane ka baka la gore ga go ne se se ka šomišwang go ribega badimo. Ke go lebogile prof ke na le a re tleng tabeng ya maikilelo o hlalositše dithwaso tše ka bantše nne ke tlo le botšiša ka moka ga lena le ba bararo ka 1-1 o mongwe o tla hlatsela platform ya gage gore a gona nang maikilelo kore ke thome ka mo go Mr Malefo ka mo maikilelo a thwaso ya sekereke a swana le a thaso ya sedimo mohlomong bo sendau jwalo ke tlo hlalosa ka ya skreke ka skreke ge motho a thaswa skreke a tsena thasong ya skreke go ra gore ga a sa kopana le motho wa monna ge le mme ge le ntate ga a sa kopana le motho wa mme lebaka ke gore medimo ge e bolela le motho ga e nyake tlhakatlhakano ene tlhakatlhakano go ra gore ke mo batho ba bedi ba kopanang gona then ke mo go tsogang tšhilafalo ke mo e leng gore medimo e thoma go hlakahlakana bjale medimo ge e hlakahlakana ke mola motho a ka se kgoneng go bolela le medimo ya gabo so that's why re re motho wa dikilela kilelo ye ke ntši go ne kilelo ya dijo go ne kilelo ya mmele dijo go swana le gore dijo tše e leng gore di a baba ga o dije ka lebaka la gore medimo ya gone o santse e bolele le wena e kry-a o fiša mo mmeleng wa gago bela o le mollo then kilelo nngwe gape ke ya leleme that's why ge motho a thaswa sekereke re mo fa molao wa gore mo go neng makgotla goba mo batho ba sebang gona o be gona lebaka la batho ba bantši gore ba thaswe ba seke ba bona medimo ya bona ke lebaka la gore o kry motho a le kare ga makgotla ka gare ga thaso and then solanka le kare ga makgotla and then medimo la ga ba e kgone o bola le yena ka gore e tla go yena e kry-ane dipelaelo mo go yena ke mola o kwang motho tate mogolo ga goba lengelo e la gabo le ngadile ka lebaka la gore o mo kry-a tšhilafetse a kry tšhilafalo ntate ka kapa a se ya mmele fela goba mohlomong ya go swana le bo digwareng tšhilafalo le leleme le ne tšhilafalo mo tabeng ya skreke that's why ge motho a thaswa skreke re mo fa molao o mongwe nako nngwe motho a ka ra thaswa ra rena re kgopela gore founu ka gore ya go tshwenya nko e iše gae ka gobane tšeo di kwang ka mo founung di khuduwa moya gago and then di tlo tshwenya moya gago gore o palele ke go bereka ke mola batho ba reng batho ba thasitše batho tšona thobela no ke le kwele mongaka le boletse ka tšhilafalo ya dijo kore maikilelo a dijo maikilelo a leme le maikilelo a mmele go kwagetse ga botse mongaka Professor Mremi ka gare ga thwaso ge batho ba thwasa setšhupe ba thwasa sendau kapa ba thwasa tše dingwe maikilelo a reng maikilelo a gona maikilelo šia maikilelo a lethwasane la mathomo ga le bolele le mang le mang lethwasane ge le fetša go orela go ne ntho e re bitšang gore ke lebeya ka molao ga a sa bolediša ba gabo ga a tlo thoma go bolela le ba gabo go na le tsela ye e bang gona ya mokgwa wa go rufiwa and then re rekiša le molora ka gare ke kilelo ya mathomo ya gore lethwasane a le gahlane le motho mang le mang gobane ge o le lethwasane moya wa gago santse o phele o hlwekile ke ya mathomo lethwasane ga le bolele dilo tša marato e ka ba ka founu e ka ba o ne le bagwera ba gage ga se ba swanela go bolela ditaba tša mohuta oo lebaka e le gore lethwasane ga le a swanela gore ge le robetše bošego go tle ditoro tša ge e le gore o bona a ne le motho wa monna lethwasane ga le a swanela go gahlana le motho wa monna ba roba le ko boeteng le ge e ka ba khisi ga se go a swanela le ge e ka ba hake lethwasane a le hakane lethwasane ge le bolela le motho ga le mo lebelele ka mahlong le lebelela fase la khunama ga a hlomphe nna
o hlompha badimo ba gago ke kilelo ya badimo ba gago lethosana ga leji sejo se sengwe le se sengwe lebaka e le gore go na le dijo tse e leng gore o tlo dija tse di tlo fapana le dijo tse a di jang tša badimo ba gage tše e leng gore di tlo fetša di mohlolla tšhilafalo gore badimo ba gabo ba palle ko go ba gausu le yena tšhilafalo e gona ke ye ntšhi ka mo tabeng ya rena ya sengaka empa batho bano ba ba sa nyake go ešala morago mara kilelo ke ye ko go botša go yona leleme ka ge o ekwa reverend a bolela lethosane ge le sega ga la swanela go sega go etša mang le mang lebaka e le gore ge motho a fetša go tsena ka gare ga ntho e re ebitšang lebeya re mo fa leina la bogologolo nna ke ile ge ke fetša go tsena ka gare ga lebeya ka ge ke swere ke koko e le pheladi ba kua thosong a ba sa mpitša ka leina la ka la Donald ba mpitša ka pheladi ba tsoša modimo wola a mpha merwalo ye ge ba bolela le nna ba bolela le yena jwale ge re bolela dilo tša go tswa tseleng gona go ra gore re gataka modimo wo a le mo go nna ba ka mpakela bothata ke mo e leng gore lethasane le ge e ka ba e le tseleng motho a modumediša o tlo khuna mafase a mmontšha hlompho ye koko a mmontšhang yona ke hlompho le kilelo tšeo e leng gore re mo fa tšona gore motho o swanetše gore a di latele ke dikilelo tša gona wa gabo ga tlile e ka ba monna wa gage ore e ka ba mosadi wa gage ga se a swanela go mo swara ka letsogo ga se a swanela go mo haka why modimo wa motho ga a nyake ya bobedi lethosane kilelo tše ke tše dintšhi ga le sepele mo go fetileng koloi ye e rwele go mohu gona ga le sepele mo go beng go feta go dutse mohlologadi wa motala wa sa tswang koraneng beke tše pedi ya robaletše ke monna lethosane mesepelo ya lona e swanetše gore le re ge le sepele ditseleng tše di hlwekileng ke tšeo malome ka kana ke a leboga Professor Moremi Mrs Wendy Moremi jwale ka ge thwaso ya gago ya skereke e nne le go fapana ga nnyane le ya the referent ka baka la gore the referent o boletše ka bebele wena o boletše ka meetse le go bona ka sefega kilelo ya ge motho a thwasa sekereke seo sa go bona ka sefega kapa sa go bereka ka meetse se fapana jwang le sela sa ge motho a thwasa mohlomongwe ka bebele ntate ka kapa dikilelo tše di a tsamaišetšana a dina phapano kore ke ntho e leng gore di a tsamaišana ke ntho e teng empa fela go ye moruti referent Malefa e buletšeng o no ba tlogetše fele kilelo ya go ya nokeng ge re ya dilong tša go tshwanela ge re ya nokeng re ya thabeng goba re phetha ditaelo o swantše o ikilele ke kilele gologologolo kudu e leng gore mo go rena thwasong ya rena ya semoya ke dilo tše lo tebereka kudu ka re go sa ikilele dilo tše ka moka tše le gore swantše o di bone wa ka ge o le motho e leng gore o bereka ka moya wa gatelega ene le go bulega ga go namba lefahla la go le ka senambe le bereka gowa ka mogo le gore swantše go berekege ka gona ke a lekwa ke sa le gona ka mo go wena ka mowe dikilelo tše ba di bolelago mo ke ne le putsoše e rena go diragalang ge motho a ka tsenela tša thobalano a le ka gare ga thwaso e ka ba ya skereke e ka ba ya sendau mara tše tša sendau le dinitlete di araba ke prof ke nyaka gore wena o arabele ya ka gare ga thwaso ya sekereke gore ge motho go ka diragala gore a le ka gona ka mo gare ga thwaso ke moka a be a ropa ke boka kapa goba a ropa ke maikutlo a gage a mmele and then a feleletša a tsenetše tša thobalano ka gare ga thwaso go diragalang ka thwaso ya gage goba ka modimo wa moswareng wa ka mokgo ke kwešišang ka gona ntate ka kapa tšhilafalo ke tšhilafalo ke kweša re le gona go sendaung goba go sento ke nto e teng fela go kare o le motho wa re o thwasa wa tsenela ke tšhilafalo o tsebe gore o senya dilo tša gago e ba nto e la gore o tlo kgwetša modimo wa go wa beng a le mo go wena o tlo katoga go wena gobane wa mo tšhilafatša ekwa awa a gone molato prof
Yeah. motho sho o tlile o thwasa sendao o thwasa sejwangwangwangwa e napile jwale ka kapa jwale o fihlile jwale o muja ka leleme ga fetša go muja ka leleme ebile o feleletša motlena bongaka ba motho ke bo sane le maatla goba napile go fedile ka yena goba go diagalaeng malome ka kapa ge re ya nneteng motho ge a le ka gare ga dilo tša badimo ga a swanela go tsenela thobalano why ga a tsenela thobalano thobalano e ngadiša badimo yeah ene go buša badimo go motho ga go bonolo lebaka e le le ka nako ye ntši batho ba ne go laola ke maikutlo yeah a re gane go na le taelo ya go hlapiša batho le mokgwa wa go phophotha sedimong mara nakong ye ntši ga se wa swanela gore go le ka gare ga thwaso o laole ke maikutlo a gago ke gore molaetša o bohlokwa e no ba gore batho ba ba thwasang ba seke ba be ba dumela gore ropa ke batho e le ge ba ba nyaka gore ba be ba fihle ka digwareng goba lesogana le be le mmatamele a se ya swanela ga ya dumellega ebile ga e nyakege ebile le badimo ga ba e nyake re a leboga ke nagana gore di tloga di arabegile gabotse ke kgopela gore nke re tšhikeng ka mo ka mabenkeleng ka fa ge ke boa ke ne putsišo mola e re letano nnantši ge ke rekiša mo khelentše le seba gore go hlola ke eng gore motho a tle thwasong e ka ba ya sekereke e ka ba ya sendau e ka ba ya setšhupie e ka ba ya eng go hlola ke eng gore motho a re mola a feditše go thwasa a le gae go bue go thweng motho o thwasitše ka phošo o thwasitše a sena badimo re tlo e bona ge re boa ge e le ga jwale gona ke aka mo EasyPay ba connected ka EasyPay loans kgweding ya April gomme o be motho pa sefoka easy ka go adingwa masheleng a EasyPay loan goba EasyPay device deal rentšeng ya gausi le wena gomme o be maemong a go tla go thupa smartphone se seswa sentšwela ka ise se thomile ka di 3 April gomme se tloga gaba go fihla ka di 30 tša April 2023 se lebale gopela loan ya go fihla go 2,000 rand goba tablet goba smartphone seo o se ratago o ka ba etela lekaleng la gausi le wena go akaretša dimolong tše di latelago mall at Mutsia kwa ga mall Groblersdal le Siabuswa go hwetša dintlha ka botlalo goba etela letlakaleng la bona la Facebook la EasyPay loans gore o dule o le up to date ga go fele lefao go hwetša dintlha ka botlalo letšetša dinomoro tše di latelago 073-215-3508 goba 068-574-1181 goba 078-175-0275 EasyPay loans le itlišetšwa ke Moneyline Financial Services Pty Limited e le go moabi wa ditšhelete le dikadimo a ngwadišitšwego EasyPay loans go na le mabaka le dipeelano a o na le mathata a selapa malwetši a go fapafapana go akaretša le a bong Profesa Ngaka Moremi Tloutša Baroka o gona go go thuša. Profesa Ngaka Moremi o thekga dikoma le metse ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupie sendau sepedi le sekereke ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa yena o hwetšagala house number 23 ga matlala a Ramošebo gausi le Letamo Marble Hall 0405 ge o nyaka thušo o ka letšetša Morena Malefo go 072 133 6761 goba Professor D Moremi go 079 170 9862 Professor Ngaka Moremi Tloutša Baroka. Who came first? MCRS. Who came first? MCRS. Who came first? MCRS. Mutse Community Radio Station, your friend to rely on. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on.
right motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 fm re lebeletše taba ya thwaso ka kakaretšo jole ka ge ke go boditše re na le professor Moremi ke ngaka ya borena ya setšo yeo e tsebegago mafaseng a kgole le kgauswi go tšwa gona ka fa le ga matlala ra mošeba kgauswi le letamo ra ba le mopapa the referent Mr. Malefo le yena o thwasitše ka mokgwa wa sekereke bile le a moko wa re ke the referent ra ba le Mrs. Wendy Moremi wo e leng gore le yena o thwasitše ka mokgwa wa sekereke empa e sego wa baebele empa wa metse le go bona ka lefahla le se ke la kwa sa bolele ke Dr. Refilo Makota ke sa yetla go yena e no bele gore tšea kriwa le e sale tša ka dintompeng ene yena ga a ne ntompaneng jwale ke sa yetla refuskwa namba o rile ke sa kudu re nna ka kapa wa nkeka keka ke yetla prof nke ke thome ka wena ka mowe nke le nkarabeleng ye ya gore e kgonagala jwang taba ya gore motho a thwase a fetše mola a le gae ge ba mmotšiša go tšwelele dikarabo tša go rawa gape ba re o thwasitše ka phošo motho o be a se ne badimo yeo nka e tlatsetša gannyane ke ne rakgadi yaka wa motseba wena prof mmago sunboy Molepo kua Lufanteng ya o šetša ile a bina le yena empa wa ke tsho a ba boela gae ba ra wa motho a bone selo motho o thwasitše ka phošo motho jwa nke o e arabe prof nke o re hlalosetše gore na e tla jwang e kgonagala jwang ka kaparedino hey wa tla ka mpopota taba mara re ya rabe ba yemetše ba theeletše kua gae taba shi malome ka kapa dipheko ga re di bone go swana re le mangaka thwaso e ne ene faile ya thwaso e tlo nyaka gore o inyakele plan ya gore ge ba go botšiša o e bea gabotse a ke e tsene mongaka ge re reng motho wa thwasong ke na le nnete gore ke fela ke botša ba bantši ba tlang go nna gore a ke nyake o thwase o e kwa nna ke nyaka o thwase o e kwa badimo ba gago ba re sepela ga Moremi gomme nna Moremi badimo ba mphelentšo ba re yema ka letšatši la gore re tlo go romela ngwana dipheko mmereko wa tšona ke gore di re bontšhe gore motho o ne le badimo ke badimo ba mohutamang gona modimo wo a lego go yena ke mang tabashi malome ka kapa batho ba tloga gae ge ba fihla go ngaka e re o ne le badimo ebile motho a be a re gona mo ebile a ke sa boela gae o kwele ngaka e tee e mmotša gore o ne le badimo ebile a ba re ke a gorela go na le ntho nngwe batho ba itšea gannyane kudu rena mangaka ge re goretša motho re ne le ntho re ebitšang gore ke lebea a go bohlokwa gore motho o mongwe le o mongwe ka gare ga lebea awe lebea lela ke la gore bontšha ke letšatši la gago la mathomo ke la gore bontšha gore o ne le badimo na gona modimo wa le mo go wena o nyaka gore o thwase jwang ke foundation if o ka re o thwasiša motho go a riagala bošaedi mo lebeeng go tloga mo go išana pele le ka se tlhole sa kgonana lebea re nyaka le go gala segageno ra go bea ka mola wa dula ge o fetša ra go apeša lešela le letšhweula badimo ra tšhela sehlare ka kua taelo re e tšhelang ka mola e tlo re botša gore motho o ne badimo ba bakae ka lebea fela motho ga a fetša go ba ka lebeeng wa go botša re ke swere ke tate mogolo ke matome o re o nyaka dipheko tša gage o nyaka lerumo la gage o nyaka eng kae ge re ka re fetša go go oretša ra kry-a o sa šikinye go sa re selo re go fa kgwedi re lebeletše modimo wa tšhupe ka beke tše pedi santše a tle go wena a tla go botša gore ngwanaka iša melaetša o ye go ba botša gore nna ke nna re a kgolwa go ngwato ke kae dithabeng pele ke tla go bolela le wena ke ria tše ntši ba botše ba tle ba ntšee gore ke kgone go tsamaya le wena
ge o ka bona o oretse ebile go lata 6 months ba bangwe ba no go ba fapolelwa gore ge o tsena ka gare ga lebeya o tukuiše go tukuiša mo ke gona mo e leng gore o thoma go lahla taelo ya badimo ba gago mapele profosa le gona mo kana o botša ke mang gore o tikwiše o botša ke kobela gage o botša ke kobela e re wena go tsena ka mo gare ga lebeya wena o no emanyana e se gale o tukuiše jwale ke nyaka go lemoša batho gae mo ba leng gona le ba batho a sa mo ba leng gona lebeyeng a o tukuiše ke foundation ya badimo if ka kua lebeyeng wena o dira dilo tša go tseba ko wena o tšea ngaka ye o e fa di-result tše di wrong ene o tlo sepela ka di-wrong tša gago nna ke ile ge ke orela lebeya ka ntšha mokgekolo o kua gae ba sa mo tsebeng ga bopapa ba sa mo tsebe ga bomme ba sa mo tsebe ka ba botša ka re ke swere ke mokgekolo wa mogolofadi mokgekolo a tlang go nna o re ke pheladi ene o ntshepediša ka gare ga sethoga ba re no mane ngwano a ne badimo mane ngwano a ka no ba bajo ba rela nna gape ka ba botša ka re nna a ke bajo mokgekolo o re lena le pšhatlile maropi a gage le pšhatlile dilo tša gage ka moka o re ke sepele ke boele morago mo e leng gore go tswile koma ya mokgalabo wa gage wa mafello ba tšea gore ke a bapala malome tšatši le lengwe a re ke tšee ngwanong ke sepele le yena ra tsamaya Petersburg ko ga Molepo ge re fihla ko ga Molepo mokgekolo a re emiša koloi mo gore tšere 2 days e le bošego a re emiša koloi mo ka emiša koloi ka tsena ka gare ga sethoga ka nyaka bošego ka moka go ile go e sa ka tšatši la bobedi ka tsena polekeng go fahlagane ka kry-a dipheko tša mokgekolo di le ka gare ga solo a re tagola jaaka šedi tšona a re bjale ke ya go roma boela gae ko go botša ditaba tša ka gare ga lebeya le batho ba bapalang ka lona a re bjale boela gae o ye go ba botša gore ke nyaka ba boe mogalabe wa ka ba ye go monyaka lebitla la mogalabe ba monyakang le rilo ka solo ga le ne le swika ga ke thoma ke bitša bale ba gae ke ba bitša ya ba gona mo e leng gore ba thoma go kwešiša ene le gona go kwešiša ga gona ba kwešišitše ka morago ga ngwaga go e tla go thwasa mokgekolo o mongwe ga Moremi a re ngwana o le mosokodišang mokgekolo a bolelang ka ena e be e le koko o a belega ntate wa ekwa gore ya kae e tswa kae e tswa lebeyeng so batho malome ka kapa gore ba fetse ba re ga ba thwasa tsona lebaka šili goba ba re badimo ga ba gona lebaka šili rena mangaka re amogela ditšhelete tša bana ba batho ge re fetša go amogela ditšhelete tša bana ba batho re ba hlatswiša dikobo re ba hlatswiša diaparo tša bana ba rena re ba berekiša mebereko ya ka gare ga malapa a rena ga re ruti batho mmereko wo e leng gore ba o tletše ka gare ga thwaso ge re bolela ka thwaso re bolela ka sekolo sa ditaola sekolo sa dihlare ge e le gore o ile thwasong ga o rutiwe ditaola ga o rutiwe dihlare gona go ra gore o tlo feila gobane o tlo dula ngwaga ka moka wa re go fetša go dula ngwaga ka moka wa kwa go šetše go thoma go baba ka mothwasong wa re badimo ba ka ba re ke goroge go sene modimo a re go goroga and then seo se ra gore badimo ba go ngadile gobane wena o ile go hlatswa diwašene wena o ile go haga wena o ile go hlagola wena o ile go hlokomela bana ba ka gare ga lapa la ngaka ya gago ga wa ya go pheta se badimo ba re ngwe sephete modimo wa thoma o riang o boela morago ka gare ga thwaso nna malome ka kapa ke ne mengwaganyana e mentši ke le ka mogare ga taba e ya badimo ke ruta batho go fihlile nako ya gore a ke sa ntšha ngwana wa sa tsebeng ditaola a sa tsebeng dihlare ke re ke ngaka lebaka e le gore motho ge e le gore o tswa ka mo e se ngaka go se nento a e dirang o bolaya batho ba fihla gae ke tšea maphelo a batho ke a beya risking gomme ke goroša motho pele ga setšhaba ke re motho shuke ngaka motho nna malome ka kapa ga a fihla gae ka 3 months o tsena testing ya ditaola ra kwa gore wena ditaola tša gago di re botša gore a e tlo ba mmereko wa ka wa gore mehle le mehle ke go phekole ke go nyakele badimo ba gago ngaka mmereko wa yona ke go hlahla wena mo badimo ba bolelang le wena o sa kwe badimo ba le thwasane gore ba seke ba sepela ba ngala wa tla wa fetša o re ga o ne badimo
ke lebaka la gore nako ya gore o bereke ka badimo ya nnete ke ya nako o sa le ngakeng ya gago. Ke mo bolelang gore motho o thwasitše a ne le kobela ya gage e le gona mo gomme ka morago motho o re nna ga ke ne badimo. Ke lebaka la gore yena le kobela gage ka nako be beng ba ne le nako go bereka dilo tša badimo ga se ba bereka dilo tša badimo. So nna ke thwasiša batho so ge o tsena gae o tla le sekhwama sa gago sa dipheko di tloga o tsena tlase ya dipheko ene ge e le gore mo diphekong ke ya go bona gore ga o phuši gabotse ke bitša family ngwana o ga a phuši gabotse a re mo okeletseng ka kgwedi tše pedi tše tharo ka lebaka la gore mathwasana a ne maaka ba founela gae ba bang ba go botse gore ba tlogetše bana motho a lebetse gore o tlile go dira eng mo. A re gopole gore badimo ga se bolwetse ke mpho ke nneo ye e leng gore re ka se re a e alafa goba ra re motho o thwasetša go fola gomme motho ga a fetša go thwasa o a fola a e sa le ngaka a e sa le selo. Go thwasa ga se bolwetse ke nneo ye e leng gore o phela ka yona bophelo ka moka o rata o sa rate. So nna ke ba bereka jwalo malome ka kapa ge o tsena gae o tla le mokotla wa dipheko before o etswa ke nyaka 90 ya dipakete tša dihlare tše di kgatlilweng tše e leng gore ke a tseba gore ge motho ke mogoroša o swere dihlare tša go a go alafa batho. A kampane e be family e reng o wa rena ga a goroge dilo tše di se gona mara ke tlo ba botša le bona gore mo le bapala ka kotsi gobane ge nna moremi ke etswa ka mo ke boela gae go tlo šala go tsena ngwana motho ka mo a re o tlo nyaka thušo lena le tlo tšea maphelo a batho la bia risking ka motho le reng ke ngaka. So nna malome ka kapa ga jwale ke na le mathasana a more than 140 something ka June before June ke tlo tswalla go amogela mathasana mang ke bereke ka ba ke fetse mola ke feditše ka ba fokotšegile e tlo ba gona ke tlo amogelang ba bang. So nna ke thwasiša jwale ka sekolo ke tšhaba ditaba tša gore go sasa ba tle ba mpotše gore moremi badimo ba ka ba sepetse go ba ga ke sane badimo ke tšhabela dilo tša mokhutong lebaka la gore badimo ba sepela motho ene ya banke a senko dira selo ene o gopole gore go thwasa it's more than 100 and something thousand ge re ka bala ditlokotlokwana tša ge motho a šitše a thomile go thwasa go fitlelela a fetša ka nako ye family e tšeang tšhelete yela e iša ngwana thwasong e swana le nako e nkebeng ba tšea ngwana ba mo iša sekolong. So batho ba bapala ka gare ga thwaso. So ke mo nna ke ileng ka lemoga gore thwaso ye e nyaka sekolo ka gare e fa batho ba ditlase e fa batho ba nako ya gore ba palle ke gore ge ba le ka mogare ga lapa la gago ba bapale ba tsoše megofe ba rieng ba trafe ka mmereko wa badimo. Thwasong go ka ya wa sebini go kgotsofala o tlo tswa ka thwasong o le molwetse ko gore ka boripana malome ka kapa ke nyaka go beela batho ke ba lemoše gore solanka ba ya thwasong o tseba gore thwasong ga o ithute dipheko ga o ye dihlareng ga o kgatle dihlare ga o bine ga o tsoge ka masa ga o phase badimo ba gago o tswa ka thwasong o le motho o wena o te tsebang badimo ba se gona o gopole gore badimo a se bana ke batho ba bagolo ba ba nyakang ntwa nnete ge e le gore wena o ile go bapala o tlo goroša go bapala o tlo goroša bona then wa go fihla gae ba re wena a o sane badimo ene le wena wa tekemelela ka lebaka la gore o tla bo sa tlo sa tseba selo ga o sa tsebe setlhare o se tsebe ene ke fela ke botša batho ba bankere dihlare tša go swara motse di na le kore setlhare se se tee sa go swara motse se na le setlhare tše 7700 ka gare and then ge wena o sa tsebe le se se tee setlhare go ra gore wena o bapala ka batho. Number 2 mmele wa motho go o le so o santse o tsebe ka mokana ga ona ene ke dihlare tša go fapana ene setlhare se ntšha ke ditaola gore motho o berekang ka yena o ne le bothata maybe ba mokola motho o berekang ka yena o ne bothata ba mahlo motho o berekang ka yena o ne le bothata ba sejišo o tlo fetša o tšea setlhare sa go thekga motse o komisha motho o go batša motho. So ntho e hlolang kudu malome ka kapa gore batho ba re rena re thwasitše a re ne badimo ke lebaka la gore go ka mmotšiša gore mara ka nako ye wena o beng o le thwasong o be o ithuta eng o tlo kwa re na ba nthuta selo before o ya go ngaka e go thwasiša e interviewe o mmotšiša gore monna o ka nkgona na nna o ka nkgona na nna o tlo nthwasiša jwang botšiša ngaka ye dipotšišo because ntho e santseng o e tseba ka gagage o a go tšea nako ya gago. 1 o tlogela dilo tše dintšhi o tlogela mebereko o tlogetše bana gae
bana ba šala ba sokola wena o ile thwasong o ile hlatswa dikobo a wa ya go epa dihlana a wa ya go dithuta ditaola so gore o thwasetša faile o e lebeletše wena o patela ngaka o patelela faile wena o e lebeletše wena a o bina o dire selo ngaka sa gage ke go notla a nwa buala le wena wa thaba so gore go ne le batho ba bang malome ka kapa ba santse ba tsebe gore ge ba le ka gae nna ke baka ke a ba botša everyday le mo social media batho ba bona ge ke diša nyoko ke tšea ditaola ke di bea mola ka moka ke re arie dihlare ke a di tšea ke di bea mola ke re arie o molomong a tle lehlare tša gage lebaka ke gore ke lemogile gore batho ba tšhelete ba e patelang ya thwaso ke ntši and a ke tlo dumela gore ba tle ka kua gae ba tle ba bapala ae mmereko wa mathwasane ka kua gae a ke nyake ba bereka mmereko wa ka lapeng lešo ke nyaka ba ye dihlareng nna ke thwasitše thwaso e bohloko malome ka kapa seng thwaso ke thwasitše thwaso e bohloko mara ka leboga motho a nthwasišitšeng le kgono gore nkebe se yena nkebe ke sengaka ene ba bantši ba nagana gore ke thwasišitše ke motho wa monna ke thwasišitše ke mosadi ka lebaka la gore o be a ne le nnete ke mo ke leng gona le kgono o be a nkgapeletša go nthuta ditaola o be a nkgapeletša go ya dihlareng go ile go fihla nako ye nngwe malome ka kapa ngaka ya ka ya re roma gore re late dilo ka kua ka lebaka la ge re be re le thwasong re ne le mogofe ra re ge re bua mo ra re bua le re patele gobane bo tlo nyaka vene ye go laiša dilo tšeo re patele a sekwebo sa rena ba re kwebile 80 ya masaka a dihlare a santšeng re a epe ene re le 11 rena ra kwata ra founela gae papa a ra mphetola ke mmotša ke re ke tla gae a re o ka no tla ga geno mara seng ka gaka ka dula thwasong ka epa masaka 80 gante hlare tšela ngaka e mpotšang gore ke diepe o tlo mpha tsona ge ke goroga a re ngwana ka dihlare še di sepela o ye go alafa ba le kgono di alafile ba so ge batho ba le thwasong ge ba ka se latele melao ya thwaso goba ba se epe dihlare goba ba se rutu selo gomme ka nako yeo ba sa rutweng selo ba se botše selo ngaka ya bona malome ka kapa ba tsebe gore ba thwasa faile ba e lebeletše ene le rena dingaka ge ile re tšere bana ba batho re ba beile ka mo re ja tšhelete ya bona a re ba ruti selo re tsebe gore ntwe re e dirang modimo re lebeletše le badimo ba motho ba re lebeletše dilo tša rena di ka se tsoge di lokile ya no wa kwagala prof wa tseba o e hlalositše go tsenelela ebile ke sure gore le o e leng gore o dutse gae goba o dutse ka gare ga kobelaga gape le nane go le letheletša ke dikobela le mathwasane ke šetše ke kopane le taba ya gore motho o thwasitše o gorogile ke bolediša ke ge o re ka gare ga lebea go tšwelela gore motho o swere ke badimo ba bakae ke šetše ke kopane le taba ya gore motho o thwasitše a goroga ga a fetša ba ka morago ba re bane go ne modimo o mongwe ba re o šaletše morago wa senta o ka di kenane le go tšwelela ka morago ba re o re lentlogetse o palela ke eng modimo o ko go tšwelela ka kua gare ga lebea ge ba bangwe ba te tšweletše lebaka šile lona malome ka kapa batho modimo wa sendau a re mokwešiši a re mokwešiši ene yona nto ya go dira nto o sa ikwešišing ke yona e fang batho bothata o seke wa dumela go dira se o sa se kwešišing modimo wa mondau ke modimo wo e leng gore ke wa geno bangwe ba fela ba re ke modimo wa go tswa ka ntle bangwe ba fela ba re ke modimo wa kae modimo wa mondau ke modimo wa geno wo e leng gore o hlokofaletše ka gare ga metsi moya wa ka gare ga metsi le moya wa mohugeditšwa di hlakana le metsi di thulana modimo o la ga gahlana lengelo ile le phelang ka gare ga metsi le phelang ka ntle ga leswane moya wa motho ge o fella ka gare ga metsi le moya wa motho o fellang ka ntle ga metsi a ba swana metsi a kgona go swara moya ka bona nete batho bano ba sa tsebe gore rena re ikwešiše ka lehlakore la rena mangaka re no fela re re modimo wa metsi modimo wa metsi ke badimo ke batho ba borena ba ba hlokofetšeng ka gare ga metsi ge ba re o ne modimo wa metsi e boela morago o ye go nyaka go tseba gore ga geno ke mang wa hlokofetšeng moya wa gage o feletšeng ka gare ga metsi goba ke ditaola tše dife tše e leng gore ke tša tatemogolo go di be di phela ka go huetšwa di swara moya wa tatemogolo wago di ileng di a fetša di ya go hupa
metsi ditaola diso di bereka jwalo ka di-test tša batho ba ba ranang di-DNA taola tša gago go ka di huetša malome ka kapa le tša reverend ka di huetša di ka se bolele ntwa go swana ditaola di swara mathata a motho ka DNA ya moya wa gage so ge ba tšea ditaola tšela ba di lahlela ka gare ga metsi re lahla mong wa ditaola wo ka gare ga metsi so mondau wo batho ba ukwišiše ke ne le tate mogolo e be e le ngaka e tshupe o feletše ka gare ga metsi alright tate mogolo gore re nna ge ke nyaka go bolela le yena nakong e ntši ke ya lebitleng la gage ka ge mmele wa gage o ntšhitšwe ka gare ga metsi go a swana moya wa gage o ke santše ke tle ko o late mola e le gore batho ga ba ne maitemogelo a go tlala seatla a go tšea motho wo a hlokofaletšeng ka gare ga metsi kudu mola e le gore e be e le ngaka so mondau ka boripana ke medimo ya borena kore go tlile thosongwe le ga moremi ba re o ne mondau boela morago thoso e nyaka dinyakišišo malome ka kapa batho ba bantši ge ba fitlha ka gare ga thoso ba relaxa ka gare ga thoso a go ne go relaxa santse o dire research ya family ya geno ya bomama le ya bopapa ntho ke e tsebang a go ne motho wa sepelang ka modimo mo teng gobane motho o belega ke batho ba babedi motho mo le mongwe go yena go ne modimo wa ga bopapa ge le wa ga bommage ge o ka re o fihlile go mohlahli ngaka ya gago wa re a swanetše go go hlahla ga botse ka maleba a palla ko go go hlahla go re gona tseba gore o itemogela go a go thwasa gape gobane o sepela tseleng ya leswiswi o ne le mohlahli mmereko wa ngaka ge o šetše o feditše o re ebile o amogela go thwasiša batho gona gore o amogela go hlahla batho ka tsebo ye o neng le yona so batho ba bantši re ya nokeng re dira mondau re re mondau tswa kgole he mondau ke mamma no mondau ke moya wa modimo wa borena wo šaletšeng ka gare ga metsi ene ba bangwe ga re ne mondau batho ba ne le moya wa sekereke batho ba ne go tšea moya sekereke ba o dire mondau di a fapana moya wa sekereke ke lehlaka la boporofeta le mme ka mo a bolelang ka lona ga di swane le go phethelwa ga gona kua metsing ga go swane le dijo tša badimo bao ga di swane ge o ka re o thwasa wa kry-a e le gore o phethela modimo wo maybe wa mopedi wa moroka wa montwane o ja dijo tša lebutlu la montwane re ne le ntho re bitsang gore ke lebutlu a fapana re ne la segagabo re na le lekhwibidu re ne le lesehla la mogogwane di a fapana dijo tše motho wa badimo o ka mokgomo malome ka kapa lebaka la gore re re ga a je kudu ke lebaka la gore dihlare tše a di jang di a mokhuriša re ne le lebutlu la ge e le gore motho o fihlile thwasong mmele wa gage ga o kokotlele re mo fa lona and then re a tseba gore ge re mo fa lona le tlo mo ria gore a je kudu lebaka ke gore rena nna ke le so ke ne le maitemogelo a go tseba gore motho wa badimo medimo e mo sepela kae modimo wa motho mo lo mongwe o sepela ka morago modimo wa motho mo lo mongwe ga o ne modimo wa mondau o tlo phela o e tswa kudumele ntšhi ka mogare ga diatla ka fase ga maoto o opa ke hlogo o e swa o e kwa phišo e nngwe e ntšhintšhi and then o nyaka gore ba go tšhele ka metsi ge o ne modimo wa lelopo straight o tonyetšwa e be ba go tšhelele magala ke mola bongwe bona kgale batho ba bina godimo ga magala mara ba saswe awa nna re be re buela dikobela di hlakiša bana ba batho kompotše motho a no gatiša motho magala na bana gomme ya kgonagala ya nna mo be ke thwasa be re ne le mokgekolo o mongwe ba re ke mmadinkwaneng a nyaka legala la lelahle ga se ba kry-a legala la lelahle goba la mokgwele re tshipi o be a sa kgotsofale gobane o be a thothomela mo e leng gore ga a bina a emi mo godimo ga magala ao and then o be a fola mara rena ge re ka re re aya re tlo swa gobane re ria ye badimo ba sa re botseng gore re dire jwale go thwasa mo malome ka kapa go nyaka gore nako nngwe motho pele a thwasa a ye ngakeng a re ngaka ke tlile ke ne badimo goba o mpotsa re ke ne badimo ke kgopela go ria dinyakišišo tša thwaso pele nka tsena go yona batho a ba dire ntho e ba ikwešišang batho a ba seke ba tšhaba go botšiša ngaka tša bona goba ba re tšhaba gore o tla reng a no re goroša re iše gae a ngorošenkiše gae go sasa ke yonela gore badimo ba sepetše
prof wa tseba ke ka baka leo ke re go thuto e ya ela ka gare ga tsebe ya motheeletši gape le kgonne o rutile nto nngwe ya gore nna re be re sa e tsebe batho ba re seneng tsebo ya sedimo yona yeo ya gore motho o thwasitše ka metsing gape nna re jwale o thwasitše ke mmamogašwa jwale motho o di bona o thwasišitše ke mmamogašwa ganeng o ke moya wa batho ba ga borena ba kgale bao ba ileng ba hlokofalela ka gare ga dinoka ya ore nna malome ka kapa ge ke tlo ya thwasong ya be ke re ge ke dutse sekolong so mo go dula lekgowa gomme ka mo go e ba tatemogolo gomme ge go ngwala mola chalkboardong go ngwala ditaola go fihla mo ba ileng ba mpotša gore monna wena nako ya gago e fedile be ke re ge ke robetse bošego ke be ke robala le abuti o mongwe ka bare ke thapela bošego ke be ke tsoga ke tsamaya ke ya nokeng gomme furugo ke boa ke swere dihlare ke dirile o ka re makgatlho a mabedi a mararo nokeng ntwe ke e tsebang a go ne motho a thwasang ba re o dula ka fase ga meetse o a go tšea kgwedi a le ka fase ga meetse ge e sa le nna ke e bangaka ga sebe ka e bona mara se ke se tsebang modimo wa e hlokofaletšeng ka gare ga meetse o kgona go bitša gore o tlo phete ditaelo tše di rileng ebile a go lemoša le gore noka e ka no ba noka re e lebeletše so e na le ditaelo tša go fapana e le e tee e ne diphororo e ne lagakwa e ne metsi ya moela kore e a fapana e ne diphiri ka gare and then modimo wa metsi ge re bolela ka modimo wa metsi ke ge a go bitša a e tla go bontšha ditaelo tša ka gare ga noka nako ye nngwe ge re ya nokeng ge re boa re swere dipheko ka gare lebaka ke gore re na le dinoka tše di leng dipi tše e leng gore o ka se di tsene gore taola yela o e kereye ke ge yena a ka go latela yona mo e leng go and then le lengwe lebaka šili ge re bolela ka modimo wa metsi medimo ya metsi ka moka e lotile ke mmamogašwa gomme ka gare ga mmamogašwa go ne wa monna le wa mosadi ge re motho o bereka ka metsi ke ge mmamogašwa o e ya go hlalosetša gore ngwanaka nna ke sepela so le so le so le so dinako tšaka tša go tsamaya ke tše diso le tše diso le tše diso ka date tše diso le tše diso o seke wa dira ntho so le so and then noka yengwe le yengwe mmamogašwa ga o dule nako e telele go yona ko gore ke diphiri tše ba go botša go tšona ge o e ya metsing badimo ba geno ba go botša ba re modimo wa noka kore noka yengwe le yengwe e ne le modimo wa yona ba tlo no go botša bakgalabe ba re mokgalabe wa noka e o fihla mo ka bo August o tlo dula dikgwedi tše pedi ka morago wa sepela wena se o swanetšeng go se tseba ke gore o swanetše o je dijo tše diso o je dijo tše diso ene o rie so dikilelo tša gona šidi ka di-date tše o seke wa tšea batho wa batliša nokeng gobane ka nako yo o batlišang nokeng o tlabe o mo distepa go bereka mmereko wa gage so that's why o fela o bona ba re batho ba tšere ke noka lebaka ke gore ga ba ne maitemogelo le dikilelo le dinako tše e lego tša maleba tša go iša batho mo go nang le dinoka gona gabotse ka molao noka re santše re thome go e attenda gabotse maregeng re ka tiketla ka noka ka mokgo re ka kgonang ka gona mara go no fapana ka gore rena re le batho ba semoya re fapana jwang go ne batho ba berekang ka metsi bao e leng gore ga ba fiwa nako ya gore ba ka tla neng kapa neng ka ge ke re ga re swane prof le hlalosa gabotse ebile ka mogo le hlalositšeng ka gona e ntira gore ke se ka tlho ke sa ya ka molago mopapa ka mola mabapi le taba wa tseba le hlalositše ka botlalo e kwagetše gabotse ebile ke dumela gore go a ikweleng ka mogo ke ekwa aua a go saneng a ke e tlo ropang motho gore a thwa sa se ne badimo ke na le potšišo ye nngwe šimo na go diragala eng ye ke tlo e thoma ka mo go mopapa ka mo na go diragala eng ge motho a na le pitšo ya sedimo kapa pitšo ya thwaso mohlomong e ka ba ya sekereke e ka ba ya sedimo gomme motho o a diega go phethagatša pitšo ye
na bokotsi ba yona ke eng go bao e leng gore ba theeleditse gone jale motlhong ba bona dipono motlhomong baporofeta ba botja dingaka di a ba botja go diragalang ka motho otlhe ge a ne le pitso yeo empa a dutse ka yona a diega go e phethagatša mopapa gape ke potsišo mora motšha gape ge motho ga avoida pitso ye e leng gore o a bitswa ka yona e ka ba ya semoya goba e ka ba ya sengaka bokotsi ba gona shibung bokotsi ba gona bo a fapana go ya ka badimo gore bona ba gopotsiwang bontši ba batho ba bangwe ba senyegetše ke mebereko ka lebaka la gore wena o bereka mmereko wa makgowa mara badimo ba nyaka o bereka mmereko wa bona goba moya o nyaka o thushe batho o ba rapelle o ba alafe then wena o bereka mmereko wa makgowa ke mola batho ba bantšhing bona mmereko bona e senyegile mara ba sa kušile gore diega jwang ba bangwe ba bona moya goba mangelo ya bona a kgona go ba hlalosetša gore o ka sule mmereko wa o kry-a ba bangwe ba ya tlhatlhong o kry ba ya ditshebeletsong go fitlha ditshebeletsong o kry le gore ba go botša ba re noman gape wena mmereko o ka sule o kry-a mara peleng pitso ye ke ntate ka kapa o ka se kwešiše ge di sa go tsogela a kere ke a tseba gore ba gona kua gae ba e leng gore ba ile ba mmotša gore tate mogolo ago o re o swantše o ye go bereka ka mokgwa a berekang ka gona wa boa wena wa re no aowa ka gore ke sa phela gabotse wa e avoida then ke mo e leng gore kua pele ge e ya go senyega e senyega o sa nagana jale go senyegeng ga yona o sa nagana ke mola e leng gore motho gape gale o ba le gabotse ke a kwala jale bokotsi ba gona bo bontši bontate ka kapa go ne le batho ba e leng gore ge ba etla dithwasong kudu bile ke lebediše ka mogo ya skreke ba tla e le gore ke batho ba e leng gore bontši ba bona ba bangwe ba tlile ba kukilwe o kry motho wa gona o teputšharogane motho bana ka gore ke sa tšong mona be ka go feta taba ye ke gale le gona nna ka kapa ge ke be ke sa tsena sekolo ke be ke le so gore ke šale ke lemoga pitšwe ke be ke phela ka gare ga batho ba bantšhi mara ke sa lemoge gore ba galabe goba mangelo ya gešo ga a nyake ke phela ka gare ga batho ba bantšhi batho ba be ke phela le bona be re kgone gore re lwe le batho a ke re sa tsena sekolo re sa gola ge re fotsolwa le batho ba le re le group taba ela e boa ka nna ba ra ua mana motho a tlhotlileng twae ke malefo tene ke feletse ke tsena ka re ga melato ka e avoida ka re ke le sekolong be ke re ge ke re ra sekolong gape taba ya mpapa e kgale le gona ka go grade 9 be ke re ke le sekolong be ke le moruti wa kua sekolong be ke re ge ke opela goba ke rera batho ba ewa ke teputša gore gane mara wa e ke buiša batho mara baruti ba bangwe ba rera batho a bawe and then ga gešo bare ba ntšha ka difate gore gane ngwane o reng ka gore batho ba thomile gore mara monno go ka ba gone nto a e berekišang then ba ntlhalosetša gore nomane ngwane o ne pitso e leng gore gone e le gore santse a rapelele batho a ba fodiše then yona e tšere nako go fitlhelela ke be ke le makgweng ka be ka boa gae ke sa lemoge gore ga botse nna taba ya go bereka kua makgweng ga e ntšwe le mogola bjale taba ya pitso bokotsi bona šibo bong ba bangwe ba godimo ga di-wheelchair bolela segong bjale ba thaswa ba le godimo ga di-wheelchair ka lebaka la gore mangelo ya bona ke gala ba botša ka gore a kry ke sa tlhalosa gape gore ge motho a le ga botse a phedile nameng le moyeng ge ba go botsa ba re monna ka kapa gape wena tatemogolo ago o re lebile le yena a go etela a go botša and then wena mohlho mongwe o re aowa tšeo le no bolela go diega mo gongwe mo e leng gore a wa gopola ba bangwe ba thubetse ke malapa badimo goba mangelo ya bona a rakile basadi ba bona monna o feletša makala re gane bana gane wa o ka rena balekana ba ntulele na wa kry le gore mogala bo a le mo go wena o a boulelwa jale ke tše ntšhi ge nka ditlhalosa e ka ba tše ntšhi kudu mara bokotsi bona ke gore o ka selo a phela bophelo bo e leng gore bo normal bo batho ba bo phelang ka gore o tlo duma batho ba phela ga botse taso bona ba bangwe ba no thabolang motlana ge ba le kua mo banong gona ba feletša ba elwa le batho ba bantšhi ke mola o bona batho ba bantšhi ba tlile thwasong ba bangwe ga ba ne mahlo mogala bo o leka gore goba lengelo le le mo go yena le leka go mo tlhalosetša gore mana wena ke go nyake mo wena sepela o thuša batho jale bokotsi ba gona ke a o phele jale ka batho ka moka thobela right Miss Wendy Moremi re kgopela nke le re lemošeng ka dika kapa ditšhupetšo tšeo motho ka bo yena a ka bonang kapa a tseba gore ke na le pitšo
ya gore ke swantse mohlomongwe ke ye go thwasa e ka no ba ka sekereke e ka no ba ka eng nke ke dire ka tsela ye o ka re gona le sengwe se ke swantšeng ke se lokiše fa a feleletše ke data goba a le offline rena dula re ena le wena mutse community radio station your friend to rely on ge e le gore wa otlela latela melao ka moka ya tsela gore o fitlhe mutse community radio station mogwera wa gago wa potego selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on. Pitša a kgolo le ye nnyane gore na di a swana ka gore ba rela ditaba tše kgolo di tše nnyane tšweletša lenano la ditšeng tše kgolo ge o fetša o romele bothata bja gago ka nomoro ye 066 070 3413 a kopane go pitšeng tše kgolo mošupologo tlhala bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego bothata bja gago ke bothata bja rena re rarolla mathata ka moka dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupologo go fihla la bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on.
right motheletšo motse community radio gona fa le go 96.3 FM ya ba hlalosa mo ke be ke sa le gona ka fa a go Mrs Wendy Moremi gore a re tlhalosetše kapa a re bontšhe kapa go ruta design design tša ge motho tšeo a ka bonang ka tšona gore o ka re ke na le pitšo ya go thwasa e ka ba mohlomong ka sekereke ka ba ka seng mara lena ke ding tše le di boneng ge ebile le šale le kwešiša go rawa mo gona ke swantse ke sepele fa ntate ka kapa nna nka e tlhalosa go thoma ka nna nna ge ke gola ke bile motho e leng gore ne ke tshwenya ke tlhogo okay le ke dula ke tsamaya ba dula bampotsa ba re tlhogo yaka ke a ditaba ke a gore santse ke botse batho ditaba tša bona jalo go ka ge ke sa gola ne ke sa kwešiše jalo marentšwe ke be ke le motho le gore ne ke sa gola be ke le motho le gore ke ba le ditoro kore o ba motho le gore o lora o le nageng go sa le gore o le nageng o lora o le ka metsing ore o ka no bona o le motho e leng gore wawa o le godimo ga dithaba o lora dinoga kore motho le gore lora lotša o boifiša o tse sekereke se re bontšha metlholo jale ke se ke rena nna dikatše ke di bonang tše ke di boning ke itše ke di tlhalosang ke tshwentše ke tlhogo ke be ke le motho le gore mmelo wa ka o dula o le boima ba re kore be ke le motho le gore ba ka ke ba rola ka magetla ba theoga le mokokotlo ba tshwenya le ka letheka go ntse go ya ba le nako le gore le maoto ga thoma go ba maoto a ka tshwenyang ke feletše ke le motho le gore ba ke apara maseka e le taba ge ke tshwenya ke maoto e le modimo e le yona taba ya ditšhupetšo tša thwaso prof di tšhupetšo tše mohlomongwe tša tlhogo go lora motho a fofa go lora bo dikgomo go lora metsi kore ditšhupetšo go na le tša sekereke goba go na le tša sedimo goba tšhupetšo tša badimo tša gore motho swantse a ye go thwasa e no ba tše teng ditšhupetšo tša badimo malome ka kapa nka se re ke tše tee di ya ka gore motho a go swereng a nyakang gore o tšee merwalo ya gage kore o nyaka gore o dire eng maybe a ke tsene tabeng ya ditšhupetšo tša modimo wa tšhupe ka ge ke boletše ka re tšhupe ke modimo wa go phela nageng kudu thabeng o tlo go šupetša ditagola o tlo go loriša dihlare o tlo go bontšha ditaba tša batho o sebe wa thoma mmereko wa gage o tlo go lora ditaba tša ka kapa wa bona mathata ka kapa wa be wa bona le sehlare sa go fodiša malome ka kapa modimo wa metsi o tlo go bontšha metsi tšhelete ntši dikolo wa lora o le godimo gona moo ba felang ba re ba bang ba fofa modimo wa go bina wa selopo o tlo go bontšha moyaparo o tlo go bontšha dipheta o tlo go bontšha kore o go bontšha mebino a go bontšha o le ka gare ga setšhaba se sentši nako nngwe wa lora o etswa meno jwale o sa eme gona mo prof ge o lora o etswa meno o lora ba kgonola goba o no lora a no tswa fela nje o no lora kore like o kgonola ga meno a etswa meno a wela fase lebaka ke gore meno go di go badimo ra bala buale ka tše dingwe tša ditaola re a bala ka tše dingwe jwalo tša ditaola and then badimo mola ke reng ba fapana modimo wa sekereke o kgona go bontšha di-search modimo wa sekereke o kgona go bontšha seaparo sa kereke ko gore medimo ye e ya fapana mara ditoro tša gago o santse gore go o di lebeletše ke tšona di go botšang gore mara nna gabotse le ge ngaka e ka mphekola nna ke wela mo le ge ngaka ka mpotša re ke ne badimo ke santse ke rie dilo ka mokana ga tšona nna yena ba nna ke wela mo nna malome ka kapa ga ka thwasa sekereke nna
ke thwasitše modimo wa tšhupe ka boa ka thwaswa modimo wa selopo wa segageshu straight ka boa ka go bereka ka modimo wa metsi ka ge ke re bahu ba geshu ba bangwe ba hlokofaletše ka gare ga metsi ka polelo ya gore motho a kwešiše ke mola ke reng re ba bitša mandao so sekereke go thwasitše mokgekolo wa geshu ene le yena ga a bolela se ka tšhaba go bolela maswao a gore motho a ye thwasong malome ka kapa ge o le monna o nyetše o lwa le monna wa gago ga o kwane le motho ka rumong ya gago te nyaka o nnoši ga o nyake go bolela le motho o phela o lla ga o roba le bošego o nagana dilo tše dimpe le tše botse ka nako e teng o feleletša o e batla lelong nako nngwe pelo e re tlogela motso nako nngwe pelo re ema o mmotšišitše ka maswao nna ke gopola gabotse e be e le ke 2021 gore ke 2020 ka 2021 ka Valentine ge batho ba enjoya Valentine nna mosadi o nompotša re le golle ke a thwasong wena motho monna ke pukile dikae monna wena monna o a thwasong mapele o be o tloga o lokišitše lebaka ke gore ke ntola ke e bolelang ke re malome ka kapa wa bona ge modimo a šitša go bontšha ditsela ke gore o a tswa ke le ka gore avoida dilo tše man tlogela mara jwale nkane prof wena o be o motlhotlheletša gore a di avoide mola wena o le ka gare ga tšona lebaka ke gore ke tseba boima ba mmerekong and then ka bona gore mosadi o wa go bala wa fihla nako e leng gore nna le yena re fetša close to 6 months ka moka re sa kwane re sa boledišana mara re dula ka gare ga ntlo e teng ka bona gore mosadi o wa balwa ene o swere ke badimo ene badimo ba alafega ene ga a swara ke ba baka nne o nyaka motho o e leng gore o bereka ka sekereke aya ka sepela le yena ka bitša bageshu ka bitša boabuti ra mo felegetša mogala bola re ke nyaka dikete le dikete nna ke tseba re tla no fetiša letšatši lela la Valentine aowa mokgekolo a re nna gomme ka lona le letšatši le la baratani go nthata ka nnete o tla ntšhala morago ge ke ya thwasong aowa ka dumela malome ka kapa aowa ka mo felegetša ka mo thekga ka ntongwe le engwe ebile se o fodile ke rela gore batho ba tsebe gore badimo ba fola mara go ne le batho ba bang ka re bolela so malome ka kapa ba thwasitše ba ile dithwasong ba opa ke dihlogo ebile ba gorogile ba sa opa ke dihlogo ke mola re reng ka ge e le gore di sa ya pele di-question o tla tsena ngaka re filo a re botša gore tšeo re ka di kgona jwang mopapa tlhalosong ya dika kapa ditšhupetšo tše Mrs Wendy Moremi a šeng a di bontšhitše le professor šeng a di bontšhitše go ne le tše le nyakang go di tlaleletša tše e leng gore ga ba bolela ka tšona e re ke no re ga nnyana ke tlo re kudu nne ka lebaka la nako ntwe ditšhupetšo tše ntate ka kapa ke sa gatelela tšhupetšo ya mmereko batho ba bantši ba e avoida ena a ke bušeletše gore ke a e rata nne ke a tseba gore e gona gobane re kopana le tšona mehle le mehle gore motho o ba bereka mmereko mo botse wa tseba e le kakapa nnete le kgono bokakapa bo le bo fedile ka lebaka la goreng ditšhupetšo di be di le gona tša gore monna sepele o thwasa o mongwe badimo o ne o iša ke dikoloi mara o hlokofale batho bara o tswile gona ka mokakapa mona bara gomme ke tswele badimo ba leka go bontšha goreng nna re gona mo godimo ga bophelo ba gago goba mangelo ba leka gore laetša gore re gona mo godimo ga bophelo ba gago and then wena o e avoida wa e bona jwale ditšhupetšo re ka di bala ke tše ntšhi ke tše ntšhi go ka boga fihla go sasa tobela malome kakapa a ke tlaleletse mo go malefo badimo ba go nyaka o le mohumi ya tšhupetšo ye nngweši ge o swere ke badimo e le nako ya gore o thwase o ne le sa gago dilo tša gago ka moka di thoma go foforega ya ge o ne dikgwebo di awa ge o ne tše di botse ba tšea gannyane gore ge ba bolela le wena
o bo feletse o kwele ke ebe ke nyako e tlalletša eo nke ke tsene ka mo go Dr. Ref ka mo la mathomo Dr. Ref ba boletše ka tšhupetšo ya tlhogo ba boletše ka tšhupetšo ya tlhogo malobanyana ba boletše gape le ka tšhupetšo ya direthe kore go maoto mohlomong go hlohlona go baba kae lena ge motho a swere ke hlogo yeo e leng tšhupetšo ya gore o swantše a ye go thwasa goba a swere ke maoto ao e leng tšhupetšo ya gore o swantše a ye go thwasa le kgona go fapantšha jwang tlhogo ya tlhago le tlhogo ya badimo ntate ka kapa o itse nako nngwe gona ga thwe o ska batla go senya ntho e ntle ka ntho tse sa tlhokagaleng being honest like topic e ya ka tsetsile ba tsene moyeng bontate le mme ka mo like ba futumetse mo e leng gore le nna ke a ipatlisisa ke le bana ba bolela dilo tse leng gore le wena ha o le motho ja go etsagalla so I believe gore I think gore if maybe that's okay with everyone a re tse medical re boele ka mo le side because it will contradict dilo tse dintsi you understand like I like the topic here today and then ke khopela gore let's allow it to flow like it is because like a lot is being said ba relate I don't think gore ke bona ba yuan ba ile gore they are benefiting from this I myself also as I'm here like I know I ke itse gore ke reng like a re ba tlogele ba tsene moyeng tate ka ka no ke wa tseba ge ba hlalosa matlho a ka a kitima to everyone way a leng ka mo ge ba bola ka taba gore go ne ba go fofa ra fofa boshigo ke go bone gore man wo ko mongwe wa ba go fofa goba wo ko mongwe wa ba go dolora a swantse a we ga swantse a re fasa re bua phapano le dibukeng tate ka ka sekolo se sa fele so o tlisisa gore some of the things re kry thuto go ya tlhokagala re go ye go thwasa nna pele o tlo be thwasa la ka la mathomo prof nke ke butše wena ye ge re fetša re tope batheletše ba babedi ba bararo go a kgonagala gore motho a ye thwasong a thwase a fetše a bue a bereke ge a le gare a bereka bongaka ba gage go a kgonagala gore batho ba lefase ba tsenelele ka gare ga bongaka ba motho ba mokobele badimo ba ba gage goba ba ba šušule ba se ka tlo ba sa ba gona mo go yena a ke ya rabe ga botse batho ba ikwešiše ke potsišwe botse ebile ye e leng gore ke kgale ke duma gore o ka re ka botšišwa batho ba e tseba go a kgonagala lebaka e le le di-family ga re ratane di-family re sa rataneng le rena dingaka ga go hlokagale gore re itebale tabashi ge ba re ngwana o swere ke nna ke re mo ngwana o swere ke Hlabirwa di-family di thoma go lwa gore Hlabirwa o reng a sa sware ngwanaka Hlabirwa o reng a sa sware ngwanaka ka lebaka la gore Hlabirwa o sa tswa thwasong o sa ne ditaelo o sa kgona go phetha mola le mola ga kgonne go phetha mola le mola wa ria balwetši ba tla gapela Hlabirwa o tšea tšheletela o a go nwa mabuala ka ona wa ithabiša ka ona o lebala go reka dihlare tše dingwe tša badimo o thoma go ba ngaka ya go tetebala ge o ka ba ngaka wa tetebala malome ka kapa se o swanetšeng go se tseba ke gore modimo wa go swereng ga se wa ga go nnoši ene e seng wa ga go nnoši ga kwa wena o no nnoši ge family ya gago e ka tseba diphoso tša gago ba tlo tšea buala ba tsamaya ka bona ba go kua go modimo wa gago ba re tate mogolo monnola o mo file bongaka wa mo fa dimpho wa mo fa dilo ka moka rena wa se re fesile wa le tseba monnola o kitima le basadi
monna ola o kitima le mabuala monna ola o tsamaya roga batho monna ola ga a sa berekiša bongaka bola ga botse monna ko gore bale ba go tlalea go badimo ba ga go sephiring wena o sa tsebe then ba raka modimo ola gausi le wena mola ga geno gona mola o tlogang o phela o thaba o šetse o lebetse le go šireletša lepolekela ya gago ba no fihla mola ba swere ditaelo tša go senyakege ba no fihla mo ba tswalela ba re balwetse ka mo le no fela le re letla ola ga re sa nyaka go bona e bangaka re nyaka go bona eno ba lesogana a be a bua sehlefale e ya kgonagala malome ka kapa ge o le ngaka ke mo ba reng go bohlokwa gore ditaola tša gago go ne balwetse ga go ne balwetse furugo ngwe le ngwe ge letšatši le hlaba o di tsholle o kwe gore di tla le meso di reng ge e le gore ba šetse ba kitimile ba ile kua ba ile go tlalea e le ge ba nyaka go raka tate mogolo wa gago ke mo o tlo kgonang go bona lebaka ke pako ya family ba bakang dimpho gobane batho ba bangwe ge dimpho di ile go bana ba bangwe e ka ba wa ramogolo wa mmangwane wa kore wa malome batho ba ne go se kwešiše ebile ba ne go se kgotsofale e ya kgonagala ke e botšišiša ka baka la gore prof re phela mo lefaseng re tsamaya dipleke mo o tla bonang motho e le ngaka a thwasitše mara o no kry-a ditiro tša gage goba mebereko ya gage o ka re wa e fapantšha ke ne le motheeletši mo ba re kakapa ke kgopela go botšiša Dr. Moremi nna ke nna motho wa badimo a ke so thwase ke ne le matšatši a 5 ke lora Dr. Moremi o lora wena ya mafello a tlhaloso gore o ba lora eng a lora le dia eng ya mafello ke lorile ke na le Dr. Moremi ka metsing a go yela a go ba le thaba ka thoko jwale gona mowe a ke kwešiše gore ba mpontšha gore ke ye go yena go ba jwang aga motheeletši o bolela polelo e botse ge o le motho wa go etelela setšhaba pele o mo lebeledi o motho o santšeng o fahlolle setšhaba mangeloi a gaboga a etla go rena a tla ka sebopego sa ka pa re sepela o ye go Moremi gomme go fihla go Moremi o botše Moremi gore rena re le badimo ba geno re kgopela gore a go tšee a go iše mo go nago le dithaba gona gomme le dinoka gona ka ge e le gore ke boletše ka re ke na le thuto yeo e leng gore ke rutilwe yona gore ge re fihla nokeng re tsena re reng ge o sa tsebe noka badimo ba go director straight go motho e leng gore o tlo re ga a fihla a kgona go tsentšha go ba geno setšo se fela se re thaba ga o tenamelele ba ra gore dilo ga o titirele ke moo ba mmontšhang gore ke swanetše gore nna ke motšee ke mo iše lefelo le le rileng mara mo go ne le noka a ye go phetha taelo gona and then ge re fetša go phetha taelo badimo ba tlo mmotša gore lebaka la taelo ye re e phethang re e phethetše eng wa tseba wo o ka re o swantše a kere go lora o tsamaya le motho especially yone ya mathomo a reng o ne matšatši a 5 ka moka gape matšatši a 5 ke beke ke beke ka moka mona motho a go lora gore a lorane le wena jwale o swanetše a tla no tšea difounu kua morago nke a te tlhalose ka botlalo gore o be a lora le tsamaya ka sethokgweng o be a lora le topa ditaola o be a lora go diagala eng mohlho mongwe ke tše e leng gore a ka se kgone go di tlhalosa mo ke gore re ka di bala ka moka mara banna beke beke mane beke ke a leboga prof ke kgopela gore ka 2 minutes fela nke o bolele le mangaka ao e leng gore ba šikologile mmereko wa badimo ba busy ka majwala ba busy ka migruvo ba busy ka banna ba busy ka basadi ba busy ka dilo tša lefase nke o no ba eletša ka metsotswane mebedi
mangaka gešo go lela gausi mo le leng gona ka go fapana ke bolela le mangaka ke bolela le baruti ke bolela le baporofeta ke bolela ka batho ba ba eteletseng setšhaba pele bomma moruti banna a ke le botseng a re tlogeleng go ria dilo tše e leng gore ga se tša maleba tšeo di nyamišang balwetši ba rena tše di nyamišang balwetši ba rena bao modimo a re fa go bona gore rena jwale ka ge re na le tsebo le tlhahlo le semoya sa ponelo pele gore re ba hlahle rena re ba ntšhentsileng a re amogeleng gore dilo tša go swana le majuala di gona mara di ne beng ba tšona a re sekeng ra ba bakiša tšona lebaka e le gore molwetši o tlo tla ka gare ga lapa la gago a nyaka thušo ya gago e le wena mophološi a go kry-a o tagilwe molwetši bophelo ba gage ba fela wa tla wa seka bophelo ba gago ka moka wa kry-a dilo tša gago di sa loke o e ya ka mo hlapa o e ya ka mo futha o e ya ka mo hlaba pudi o hlaba kgomo e le bothata e le taba ya gore wena ka bo wena o rile gore bophelo ba motho bo fele mola e le gore nkebe o ile wa mophološa ge o le ngaka a re lebeleleng maitshwaro a rena a re lebeleleng dilo tše dimpe tše re di dirang pele ga balwetši ba rena ge o ile taveneng o le ngaka ye e leng gore e swanetše go thuša batho o enwa jwala pele ga balwetši ba gago pele ga balwetši ba gago go na le kgonagalo ya gore motho gona mo sephetephete le leng gona a hlakahlakane a nyake thušo ya gago o a go kry-a kae wena o se gona ka gae taba e ya jwala malome ka kapa dingaka tše dintšhi re fela re širela ka gore a go nwe nna go nwa tatemogolo ga re rereše ga re bolele nnete tatemogolo ge e le gore o nwa jwala ngaka ri ya jwala mehle le mehle o boiše phupung ya tatemogolo bo go ye go nwa yena seng wena dingaka tše ntšhi re a kgoga re fela re re ga go kgoge rena gore kgogiša badimo ba rena nna mogala bo e leng gore o be a ntshwere o ba zwala tšhemo ya motsoko mogolo tšatši le lengwe ngaka ka yampotša re ngwanaka o sa le o monnyane ga ke go fe maele ene o nkwe tšea motsoko mogolo o re ge o phasa o phase ka ona ka phasa ka ona so le bjala mangaka baporofeta batho ba re atelelang setšhaba pele a re tlhomphe a re lebeleleng dilo tše re di dirang mo pele ga balwe batho ba ke balwetši ba rena o mophološi o mophološi o e leng gore o ka phološa batho ba fola modimo a tla go leboga ka tše di botsiwa le ke mangaka baporofeta bommamoruti a re te tshwareng ga botse ka mo ba re ka kapa ga mmogo le prof Wendy Moremi le Ref Malefo ke kgopela go botšiša gore ge o lora o opela pina tša malopo then gape o lora le dituku tša malopo ka baka la gore last ke lorile ke na le mathwasane a ko gangaka yo irile go nka se bolele ka lebitšo ebile ke apere scotcho le semabejana ke tsebore king mohlomongwe le ya setseba ke na le go lora ebile ke hlabeletša koša tša malopo ebile ke goroša mathwasana empa ga ke so thwase taba ye ge e le so malome ka kapa motho o swanetše go ya go thwasa ka lebaka la moaparo o a o apereng a se ka tla go tetlaiša nne badimo ba mo file dilo ka moka se yena a swanetšeng go se kgopela ke gore badimo ba ka ke a kae batho re ria bošaedi ga re kgopele ditsela tša mo re santšeng re ya go thwasa gona ga re kgopele mangelo ya borena gore re ya gahlantšhe le ba mo re yang go thwasa gona re ne le bana ba e leng gore gonne ge re bolela so ba ka gare ga thwaso ga bo bona ga ba laela ga ba ria bjala ga ba ria selo bana ba thwasitše ba metseng ya batho re ne le bana ba e leng gore malome ka kapa ba thwasitše matšatši a mabedi a mararo gonne motho o mongwe o ile a tla kua ga ya re ke thwasitše matšatši a mararo ka mmotšiša potšišo e tee ka re matšatši a ka moka a mararo wa thwasitše a le ka ya re gomme ke be ke bereka ke ya go mongaka wa ka bošego
furugo ke tsoga ke ya mmerekong ka re o thwasitša re ka re alright nna le wena re ka tsena mola sekgweng o ka mpotsa gore eng ke eng e hlakana le ngare aowa ka re alright diphekošidi o ka mpotsa gore di reng aowa ka re gomme ngaka ye go gorošitše ka matšatši a mararo a re ka re le tlilo bola batho lena le tlo bola batho bokoko a rena bosesi ya rena ba tlo tla go lena le tlo bakela bana ba borena bothata le so mangaka ko re ka kakaretšo ka kapa ke a ba kgopela ko gore wa bona ge re tla mo tabeng ya go thwasa ke kgopela gore nke re yeng dilo tša nnete ke a kgopela a re swareng mathwasana gabotse a re tlogeleng go tlaiša mathwasana a re tlogeleng go betha mathwasana a re tlogeleng gore re le mangaka re noše mathwasana rena a re e tlogeleng ntho e tlogelang gore mathasana a jodiwa ntho ilo tše wa dinyakege tše a re tlogeleng go ruga mathwasana o kry o ba ruga bo mo rugele ka mmaga a se gona mathwasane a sokola ka gare ga metse ya dingaka taba yeo ka kapasantše mathwasane ba tsebe gore ba ne le di-right le bona prof ka mo ba re thobela le doctor tša rena ka moka a ga lena ke kgopela go ba tlhokaina ke kgopela go botšiša a na go a kgonega gore o thwase o se wa bolla na ke lesogana leo le berekago ka batho ke lesogana leo le berekago ka batho bjale bothata ba ka ke gore ke etela ke mogala be mmele ga tate wa ka mola e be e le doctor ge ke ya ka ntle ba re ke thwase ka kapa le doctor ke kgopela thušohle ke a leboga a ke kwešiše e ya mo morago a raba yela ya gore go a kgonagala gore o ka ya thwasong o se wa bolla na thwaso malome ka kapa o ka ya o se wa bolla mara ka gare ga thwaso re na le nako ya gore motho o tlola letsoku letsoku ke la go bontšha gore badimo ba genu ba go amogela gore le golle o feditše go phetha morero wa bona wa badimo empa nakong e ntši re gahlana le gore mogalabe o re ngwane o le morieletše ka nna ke kgopela gore pele a tlola letsoku la bongaka a tlole letsoku la go ya thabeng lebaka e le gore ke tlo mo fa lenaka la koma o tlo ntšha koma jwang mola yena a se aya o tlo ntšha koma jwang mola yena a se aya and then seo se ra gore bongaka ge o tsena ka gare ga bona o swanetše gore o ye komeng o swanetše o ye komeng lebaka ke gore o tlo berekiša letsoku re na le ditaelo tše di re gapeletšang gore o berekiše letsoku ene letsoku go le swara go ra re santše o ye komeng a go ne bothata felo nke re kwe ka fa ba jwa ba gopela dithapelo ba jwa go ne molato e re ke notopa ba babedi fela go 0648582771 0648 5827771 a re nokwa mohlho mongwe ba babedi ba diputso ba babedi fela ke a kgopela sehle 0648582771 0648582771 o mongwe mo o botšišitše gore na ge o le thwasong doctor e go swara bošoro nke ke kweo gore na o na le putšo ya mokutamana mcrs dumela ka kapa ya radio yebo le bontate ka moka thobela ke a le leboga botate ba ka ke a le leboga kgale moele ya kgalemileng ke a le leboga ga ke botšiše ebile a ke reng ke a leboga ka gobane tše le di bolelang le dikgalema re a di bona ka mahlo di a direga go mongwe wa bona bo e leng gore ke na le ngwanešo e leng gore o tswa boimeng ba thwaso but tshwaro ya gona ga e kgahle ebile mathwasana o filwe mathwasana le kobela o a tere peke gore ke a gage go a kgonagala na a e kgonagala ke a le leboga kgalemang ka nnete ene le kgalemele gore motho ga a tsena thwasong o tsene ka hlophego o tsene ka bohloko wena o tle o mo dire kele o mo dire ka dimpoe o mo dire everything re tlile go tlo thwasa gore re tle re solve tega di bogana o thusa batho ka ntle e seng go ba ditere mo malapeng nna ga re šupasitse ga boima mme jwale ke ntwa
ke a leboga re a leboga kgaitsedi yaka ya no bana kobela e tsere mathwasane ka moka ya re mona o thwasitše ke nna a ke a tšea ya dikobela a re swane malome ka kapa nna bana ba ka ba bontši ga bona ba thwasiša ene ge ba šetse ba thwasiša batho ke a ba botsa gore bana ba ka alright nna ke swane le batho ba bangwe lethwasane la gago la mathomo ka molao tšhelete lona ka moka e santše be yaka mara nna ke re go ngwanaka ke re ngwanaka nna nteboge ka yeo ka e kgonang solanka nkano begela ba gae wena o tšee ngwano o ye go mo thwasiša ka mokgo nna ke go thwasisitše ka gona mo ga ka negang o motšiše nke re topo mong a šokafa msrs mo moyeng dumela thobela re gona raleng ke tlhoka ina ra go amogela ya nna ke na le potsiso ke hello he hantši o kry o lora batho ba like ba tlhokofetse batho ba so ka re bile le amborveki or beke tse pedi ke la gore ke ba lora like ba etla monna so and then o mongwe ke mkhalae ya nne ke molora o ka re ke lefu la hae o ka re mo lefu la hae mara ntho mmakatse gore yena a shua phele mara le mo lefu la hae so o mongwe o ke mosadi ne ke molora mara ke molora a phele like go ntsepila so like normal o ka re motho wa phele mara o mongwe ne ke molora le gore o tlhokofetse so a ke tsorana mo ya ntši e ira ke eng or go nyaka o ireheng le kae pa tenda ja ge o lora motho a hlokofetse gomme a phela go ra gore sa mathomo se santšeng o se dire go toro ye o e lorileng ge o le motho wa go berekiša seneifi santše go o tsoge ka nako yeo o botse bagalabe gore ke kgopela gore toro ye ke e lorileng e seke ya phethagala ka mokgwa ke e lorileng ke kgopela gore le šireletše motho wa modimo ge o le motho wa thapelo ge o se no fetša go lora toro ya mohuto wa tsoga wa rapela wa kgopelela motho wa modimo gore moleko o tlang godimo ga gage o seke be wa mo aparela gomme furugo go o tsoga wa mmitša wa re monna wa tseba gore ke eng ga se ka go lora gabotse and then ge o fetša go mmotša ka mokgwa oo lebaka ke gore o tlo bolela le wena and then wa mo phološa wa mmotša gore monna ema o emaemele bophelo ba gago jwale tabaši wa boa o lora le o mongwe o e leng gore ga a hlokofala kere ditoro tša gago ge o ka di lebelela sorry doctor ke lori batho ba ke ba lorileng ke ba baithuti ba tlhokofetse go botlhela so o mongwe o ke mogalaye o tlhokofetse maybe ka ba lo ma 5 to 6 months a tlhokofetse so o mogalabo o ke molora like o tlhokofetse mara ke molora e le gore re ile mo lefulla ke molorile twice re ile mo lefulla la hae mara yena ntho makatsa gore yena a shu yena wa phela mara re ile go lefulla la hae and ke molora ntse nno a tlhokofetse so o mongwe o ke mosadi ke molora ile gore wa phela mara le no tlhokofetse wa phela mara go ntse pila like normal so ka re a ntha tlhokofala go ra gore ba mothebotse o family ya gabo e santse mo emele ka maoto mo robadiše gobane motho ga a robetse ga re molore ya phela re molora a robetse maybe a re fa mantšo a rileng so go ra gore yeo ke temošo ya gore ba gabo ba swanetše gore ba mo emele ka maoto ba bereke mo a robetseng gona a kgone go robala gabotse cause o tla go wena a llela go wena a nyaka thušo go wena yeah no thank you a re a leboga wa rra re a leboga ka mo ba re thobela ka kgašong ke kgopela go botšiša ya bjale mo re tlo tlhalosa ditoro bjale mola re be taba rena e be gabotse re nyaka taba ya thwaso gabotse le sedimo ka kakaretšo bjale re tlhalosa ditoro bjale nko gore ke topeo ka mo a ke nyake re ye ko ditorong thata mcrs dumela mcrs o mo moyeng dumela okay ke kgopela go botšiša ge go lora o le thabeng gomme o rapela ge o phafoga o hwetša jwala botšhologile le moropa le pudi
e ka ba ira goreng heba ge o phafoga o hwetša jwala botšhologile o be a ke kwešiše MCRS mo moyeng dumela re gona le kae thobela nna ke le problem ke no ba ke thwasa a botse ke ate pituku a nkisha ba re ko thwasa mara sa fihle mo ke yang bona so problem ya bona re ke tsamaya ka mo ba mpotsa re tshwanetse ke thwasa le go kopana le motho go kopana le motho a mpotse sure ga ne o bereka ka batho na ya ke mo tsera ina ke bereka ba tharo ngaka tra ha no ba mo nyabi shelo tsa ga nna ke bona o bereka ka batho so problem ya ke one ha o ne wa tswa ka ga ntho ke khale ke lora from ke faola ya ntshwenya ya ba dibe a ke go re go shetse thoma o latela le tsa badimo o ya go thwasa and then o se wa tswa ka gae and then family o se ne kwano a tso santse re latela mogala ba geshu le kae re gona ge seemo se le ka mokgo o botšišang ka gona re bereka ka tsela e o lora o thwasa mara ga o fihle mo o ya go gona ke ya mathomo go ra gore o sa fihle mo o yang gona go ra gore mo familing ya geno go na le mokgwa wa mapheko a leng gona mabapi le tabeng ya semoya sa gago and then go bontšha gore mapheko a gore a tle a tloge o sane le bothata bo santšong o bolokiše pele le family ga o dula fase le yona family ga e kwane ene bohloko bo kwa ko wena family tše pedi ya ga bo papa le ya ga bo mama ka moka ga ba go kwe bobedi ga bona family ya bo mama ka ya bo papa ka ba ile ba la ge matswadi ba se go hlokofala o hlokofile mama rena pele and then a se mo go hlokofala papa o ile o hlokofala mama ina bile bana wa leo ba so sa kwana and then go hlokofala papa ka and then re no ya rena ga bo mama ka mara je ntse dula mo kana re sa dula ga bo papa ka dula ga bo rena street tabashi aba kwane family ke pedi tabashi taba ya di family tše pedi ge di sa kwane ke na le nneta gore wena mowe ga la swanela go tsena gobane dintwa tša bona ga di a swanela go tsena go lena bana mogala ba ge shuru ala dieta o ye ga bo papa o ye go ba botswere ba bo papa ke a sokola ke swere ke badimo ke a hlaka ke hloka thušo ya lena o rwale dieta o ye ga bo mama o ye go ba botswere wa sokola o a tlaišega o swere ke badimo o hloka thušo ya bona lebaka ke gore ntwa yeo ba e lwang ba lwelang batho ba ileng gore šetše ba robetše a e tlo gola lena le bana ba ka gae ka selo e tlo le diba le tlo fetša le wela ke mathata and then ba ntše ba le gona taba ke gore se sebe se se ka hlagang godimo ga gago family tše pedi tše di tlo nyakega ge o ka wela ke ntwe mpe ba bo mama ba tlo nyakega le ba bo papa gago ba tlo nyakega se bona ba swanetšeng go se dira ga jwale ka batswadi ba swanetše gore ge o ba botša sello bobedi ga bona ba tšee dintwa ba di beela morago gobane dintwa tšeo ba di bakang batho ba gona ba tsamaile so go šetše lena ene thwaso o ka se kgone batswadi ba gago ba se gona ba bo papa goba ba ga bo mama le ge e ka ba o motee wa go tswa legorong la bo papa goba wa ga bo mama o a ka kgonang go go phasetša a lokolle sedimo sa gago ke mo e leng gore dilo di tlo loka mo gongwe gore dilo di eme so ka gare ga lapa la geno badimo ba nyaka go bona e ba wena o tlang go lokiša mathata mohutao a ke re ka gare ga dikgoro re ka no ba kgoro ra ba 50 mara go kgona go ba ngwana o motee we e leng gore a ka tla lokiša mathata a leng gona as gone jalo o bona gore go ne le bothata and then ga gone motho e leng gore o kgona go boemaemela a tla ka solution so motho o santse a lokiše kgoro yeo ke wena go e lokiša kgoro ye ke gore wena o rwale dieta o ye ga bo papa le ge ba sa kwane le lena o ba botse gore ba bo papa nna ke ne bothata ba ka šibu bona and then o tloge o ye ga bo mama o re ga bo mama ke ne bothata šibu bona maekarabelo a go lokiša kgoro tše pedi tšeo gore di loke
ke wena gobane batswadi ba gago ga ba sa le gona. So wena dintwa tse di leng gona di tšee o di tloshe mo go wena o di latlhele ka thoko wena o rwale dieta o ye ga bopapa o ye go ba botsa gore ba bopapa ke a sokola o bo o ye ga bomama o ba botse gore wa sokola o tlo bona badimo ba gago ba tlo go botsa gore bjale ngwanaka ka mokgwa o re ileng ka gona re go fa tsela ya go thosa ga mokela. Iya, jale ke se ke lora ke bela ke maoto. Aga ke maoto ka o tlhoka go lela ke dile ka tsipotso no ke x-ray go ka sepetlele mo la ke tsipotso re ko ya appointment ka Wednesday ke lora di tsama ka koloi e feta mo tseleng e wela ka side bridge la wa tsela mogalaje a mpotsa re no tsama mo sepetlele ba go ripe maoto ka phafoga. wa mo ko mogala bo go ruri ke tlo go fa di phone o re founele ka lebaka la nako e shetse re emi ka phefong ke tla go fa di phone go sasa o mfounele sa le frogonyana badimo ba geno monna ge shushetse ba go botsa gore ba tlo go dia mogolofadi so avoid go ba mogolofadi o tlo gone go lwela kgoro wa geno wa ke okay ke tla ka gae. Thank you. ya no di potsišo ke tše dintšhi kudu mo ke tla dira gore ke nke re topo wa mafelo fa MCRS mo moyeng dumela ka pa dinai thobela no rona rale o ka ntemišetša ka mo thobela le kae mama gona re gona ntate moreno kutlwe o bolela tabe nngwe e botse hampe o bolela taba o thwasiša ya gore motho o mongwe le mongwe o tlhopha sa gabo ya and then jaanong ka ba le kgakanego ka gore gona le ge kere ke lebeletse ga ke sa bona motho wa binang sa gabo ya ke no bona go biniwa mmino o motee ya a bolela ga botse wa re diwa mathasane a nwa majala le makobela ya ka tlhago ya ka tseba gore motho hele lethwasane ke tshwere ke badimo ba koko gore ke tshwere ke badimo ba papa ba ragolo he nka nwa jala ragolo a tswelela mo nna e le modimo wa ka e bile gore na a sa nwe jala ke tshwanetse ke tlhatse jala boo jaanong ke a se putsa gore gone jaanong mathasana gone jaanong wae ba kgona go tshwara ke badimo ba nwele jala wae ba kgona go tshwara ke badimo ba tshike diphefumi wae ba kgona go tshwara ke badimo ba dirile meriri ya sejwalejwale a na ba tshwere ke badimo ba sejwalejwale or ba tshwere ke boragolo ba rena le bokoko a rena na wa reresha mama bothata bo bogolo ba mathwasane ke a bona le nna gona ka kua gae ke ba reketse meropa ke ba hiretse batho ba go letša meropa o mongwe le o mongwe ka segagabo batho ge ba ka tseba gore ge ba ile thwasong yena ke mohlobo mang ke fela ke re nna ka kua gae ka labobedi o mongwe le o mongwe o bina segagabo bona solanka ba sa bine baletši ba meropa ba le gona ba letša batho ba kgatla ke gore ke nto e leng gore e ria ke batho ba bantšhi mola e le gore nto ga e ba tšwele mogola ka selo batho ba swanetše go tseba gore ge ba le thwasong ba latele se segagabo bona ba swanetšeng go se latele tabeng ya lekgono mama ya gore batho ba nwa buala le dikobela le bolela nnete motho wa badimo ge badimo ba šetse ba fihlile gabotse go yena e le ngaka a nole jwala go bontšha gore mo go fihlile badimo motho a itiriša jwala santse a bohlatše botswe ka mokana ga bona a šala le so jwale matšatšing a bolekgono motho swere ke badimo fela phaela meriri ka thoko re a di bona mama di bone ke lena fela re a di bona ditaba tšeo ka moka motho fela phaela moriri ka thoko a o ria sware yebo se a vuma then le molwetši ya modimo o gapeletšega gore a no re se a vuma le ge go sa vumege nna ko tshepa jang gona mo ntate morimo gore motho o tshwere ke badimo gore wa jouka ba bapala mara ka kgalemo ye re bjang re na le nneta gore mo gongwe ba kwa lekgono mama re na le nneta gore batho ba kwa lekgono gore re le mangaka banna re te tshwareng gabotse re no tekerela meriri a rena e be gabotse and then le ge o re yo batho ba seke ba kgona go tšhaba ba no gore aowa motho o ba le gona o swere ke badimo re tla le ka go bea kgalemo mama ge le ria bualo le re fa melaetša gore no banna kgalema le tišitše ka ba bangwe ba o tlo kry-a motho a lwala ka nnete ebile a tšhaba go ya thasong
Ee. a tshaba tsona dilo tša mohuta ona o aga ene re tlo tlhoka tshepo mo go lena nke re bjanong a gone molato ba tla di kgalemela di a kwagala mma go rena a re tšeng sebaka se re le lebogeng thank you re a leboga prof mantšu a mafelelo go ne nke ke thome ka fa ke tle so Mrs Wendy Moremi ke wile go tsena ka mo rena wa nna ke kwa metse ka raga jwale ba le ba go thwasiša ke bommamogašwa šiba mantšu a mafelelo go ba theeletše mantšu a mafelelo go ba theeletše ge le fetša le ba lebogeng gore ba be gona a folena letšatšing la lekgono ntate ka kapa ke rata go leboga batheeletše ka moka ba re fileng sebaka sa go kgona go kwa le thuto e re beng re ba fa yona lekgono ke a leboga Dr. Ref ntate ka kapa Dr. Ref ka tsatsi le hana a lot to say mara ya re leboga thuto tlhatlho le sebaka motsotso tsotlhe ntate kapa re ba utlwile bongaka ba rona ne ba tsene moyeng ka tsatsi le re leboge ntate Malefo re leboge Moremi re leboge le Mmamoremi le ntate ka kapa gagolo o fole ba bo fole re a leboga awa go le gona ke sontse ke swere bukana ke tlo ngwala ditaelo fela e re go tsele prof ke ka mo go Mr. Malefo ka mo ngelena le boge batheeletše go le gausi e re ke leboge batheeletši ba radio botse ya Mmutse community radio station ke a le leboga batheeletši go le gausi mo le re theditše gona re re tsebe ya lena e bohlokwa kudu mo go rena ebile tswelang pele gore theeletša ge re bolela ka lebaka la gore tše re bolelago diphološa lena le le mo gae re re tsebe ya lena re e leboga go menagane Mošate Thobela prof lena le mongwe wa sešeba le a feleletša le a ritela ebile ge le fetša le tla bolela gore na ga botseng bao ba paletšeng ke go tsena empa ba sa neng dipotšišo le go nyaka go tseba ba ka le letšetša kae ba le kry-a kae prof a ke leboge nako ye le re fileng yona batheeletši ke leboge nako ye le re fileng yona ka kua matlakaleng a mafaratlhatlha ka kua di-Facebook ga ke leboge ba re nago nabo mo ka moka bo Mmamoremi re leboge bo Lensman re leboge bo Reverend re leboge bo Diari re leboge bo monga go apia dipitša bo Malome ka kapa re leboge bo Lucky ka moka ke leboga kudu kgotlelelo yo batheeletši ba phelang ba re kgotleletše ka mehlala ka matšatši Malome ka kapa ke rata go tsebiša batho gore go sasa re bina ra thoke re goroša Thabo ka Mokibelo re bina Mmamphogo re goroša Magolo Segokodi ga Moremi ke mo ga Matlala Ramošibo gausu le Seabuswa le Marble Hall ga Moremi dinomoro tša gona ke 060 959 0303 959 0303 re na le nomoro ye leng gore re a iberekiša lebakeng la emergency ke 079 170 9862 nomoro ye ke yaka nakong ye ntši bangwe ba founa ba makala ke sa ba arabe lebaka le legolo ke gore ke sa lebellane le ba bangwe ba balwetši a se gore ga ke e arabe ka bomo ke lebaka la gore ke go ba le tše dingwe e leng gore ke busy ka tšona and then di mpalliša go ka e araba re na le Mmamoremi mo o bereka ka sekereke o thwasiša ka metsi ke fela ka nako e nngwe batho ba etle kua gae ba re Moremi rena re no kgopela rone gore phethela taelo tša metsi fela Mmamoremi o gona o a thwasiša ka kua gae ge le monyaka Reverend o tlo lefa dinomoro tša gage mo re na le doctor ka mo le yena o a kry-agala ka kua ga Moremi ge le monyaka Reverend re fela re fa batho dinomoro mara ba lla ka gore ga di tsene ke tše di wrongyana nko ba fetša nnete le kgono batho ba dingwale ba di tsebe ke 072 133 6761 072
133 6761 Thobela. Malome ka kapa mošate ke kwele basadi ba bantši ba lla ba re banna le tlo bolelaneng ka phapano ye leng gore mo gongwe ke ya basadi ya balwetši ba basadi kudu ao e leng gore basadi ba gahlana le ona ba bangwe ba lile ka di-period pain, ba bangwe ba lla ka di-discharge, ba bangwe ba lla kore basadi ba lla ka kakaretšo kudu tabeng ya malwetši ya basadi. Gwa ba le kakano ye nngwe ya gore go ka ba jwang nako nngwe ba thieletši ba no re kgethela gore re bolele kang ka la bobedi. Nke re fele re kwa bona gore ga botse ba tloga ba nyaka go tseba ke eng se ba hlokang thušo go ba tsebo go sona. A ke tsebe gore re tlogela re reng ke be ke duma gore re ba tlogele ba re tseba gore re ye mikae re o bolela kang ba tšo ba ešoga-šoga ba tšo ba re letetše ke bona le kgolle ba tlogile ba re letela ebile e bontšha mo gore be re bogetše ke batho ba 200 and something e bontšha ga botse gore no ge re ba file gore re o bolela kang ba tloga ba re emela ka nnete prof a re tše re ba fe yona ba bangwe ba tla le inbox a ko matlakaleng a lena dikgokaganyo tša leyago ba bangwe le ka mo go nna ka mo ba tla lahlela and then ka gore re a bolela e tla re fa gore ba bantši ke ba ba dumang o ka re ka bolela ka eng. Matlakala a dikgokaganyo tša leyago ke Facebook wa lena ke eng ke DR Moremi Dr. Moremi mola letlakaleng la rena le tlo re kry-a or le ka re ngwalela email mola go Dr. Moremi the number 3@gmail.com ngwalela email mola and then la re botša topic tše le llang ka tšona and then ra kgona go le thuša ba thieletše ba bogedi go lela gauso gae mo le leng gona go tla ga rena mo radiong ko go le araba go dipotšišo tše le neng le tšona tše e leng gore ga le ne dikarabo tša gona. No letlakaleng la Dr. Moremi motheletša ka tsena gona mowe a suggesta gore nna ke beng ka rata ge le ka bolela ka taba iso le gona mola letlakaleng la pitšentše kgolo at MCRS o ka lahlela gona mowe letlakaleng la morwa motšhaka kapa maubane le gona mola o ka no lahlela wa rawa kapa nna ke be ke rata o ka re mohlomongwe le ka lebela taba ya gore le gore and motheletša se ka re e sale ke kgopela gore le boleleng ka nto so a le bolele ka yona ke bolela gore re tlo lebelela gore ba bantši ke ba ba dumang o ka re ka bolela ka eng and then re tlo stika godimo ga yona mara re sa re gore bao ba tla beng ba ne le nomoro tše nnyane ga re tlo ba ela tlhoko re tlo no phentšere ditopa ka ite go fitlha re ba netša ka moka a re laeleng ba galabe ke kgale le ka mo man ke tlwaetse go ba ke nnoši ka mo le ke kgale le ka mo professor le ka bušeletša dinomoro tšela la mafelelo dinomoro tša kua ga Moremi ke 060 959 0303 060 959 0303 079 170 9862 malefo o le file tša gage le dikoile ba thieletše go lela gausi mo le leng gona le babogedi a bušeletše tšela gape 072 133 6761 072 133 6761 re a leboga magagešo go fitlhela re kopana gape ka labobedi la beke e tlago ge wa ga go mogwera a feleletše ke data goba a le offline rena dula re ena le wena mutse community radio station your friend to rely on ge e le gore wa otlela latela melao ka moka ya tsela gore o fitlhe mutse community radio station mogwera wa gago wa potego selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on pitša a kgolo le ye nnyane gore na di a swana ka gore ba rela ditaba tše kgolo le tše nnyane theletša lenano la pitšeng tše kgolo ge o fetša o romele bothata bja gago ka nomoro ye 066 070 3413 a re kopane go pitšeng tše kgolo mošupologo tlhala bone iri ya senyane go fitlha iri ya lesomepedi bošego
bothata bja gago ke bothata bja rena re rarolla mathata ka moka dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupologo go fihla la bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare. Who came first? MCRS. Who came first? MCRS. Who came first? MCRS. Mutse Community Radio Station, your friend to rely on. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Oh